ساعت خوش نور حیات سلن و استرانا زازاکی کردیا کرمانجی گلکی خوش جمارگوت وش خوان بیجن اف زراوای مبتایبت دوار استراننده مرف کاره بروجان بشوان گهدار بکه تماشوان گهدار نجات داویا هفته و به میوان هجا و تیرو تجه دبیات لبرجی موزیکین خوش ج دنگ نور حیات سلن می ببیزن ایجا ایروژه خود اسکمی حتی تسعة بهافرابن و دوار ادبیات و چاند و کلترا کردی ده هم کردیا کرمانجی هم کردیا زازاکی امی خوش خاره خبر بدن صحبت بکن و جواتا که خوش بگارین چونکه ایرو دم وانه منه بقدر و قیمت چی هنش بو خبردان و صحبت که خوش ایجا عالی کی زازاکی عالی کی جی کرمانجی پیشت خوازم بدم ناسین ما مسلم هجا رئیس مراد وارولا جزانینگاه چول که بینگول بمره و مجاراویجی کلکی بالکیشه تایبت امبیجن جبو پیشروجا وی زاروای خوشی کدبن تعلقه و مترسیه گرانده هر چقاس چی دچه پای وک به کلمه یک به وجه یک به بجه یک به اوج سرمیان کردی دچه ایجامه بکن کو امجی ایرو وان کلمه وان پیوان و خزینه دولمنت دوباره بکن و جاره کدن کو ام به هیلن دبن وی آسمانی ده جاره کدن به دوباره کرن ایجا افجی جمره اوی به دنگک او جمره بدیسا جنوبا آوا کرنا و خوش کرنا و جوات گراندنا مجاره مت مشوان گودر نجا و لسر مجاره خو خبر ده چونکه حتی آنها ام بیجن برز مراد وی وارده گله خباتا کریه تایبت سر پرورده زازاکی و اف پرورده کرنه شاچه بهنه کی عمل سر خبر بدن برز مراد ورول و مخیراتن سرسرا سرچوار هاتن ج بینگول چول که حتی انقره مرحبا خیرمانده به هم سرس به شما هم زه هم تماشاکاران مبارک با خیر با سرچوار و سرسرا وكدن ميوان مني دنيا هجاب قدر وقيمت جزانيغا هارتوقليه جبشا كردولوجي ج زمان وچاندا كردي هاتيه بريس شيخ مسقرت هر وها وكدن ششخه كسي كدوي قاعده هناك بالاوان سربه محقق فينافي بيسن هم بهالبس خو همجي بخبات خو بتزو دكتور خو هر دو ميوان مجي ديسا مجارمه لسرفي كي غواكم ب بريس شيخ مصري خبردن ديسا جي امش كردي خبردن كردولوجي خبردن و هر وها جوي پرورده ازازاكي ج زمان دايك مي خبر پرورده كرمانجي عفو ام بويا خبردن ملسري خبردن حتى انها پرورده زازاك هم زازاكي هم كرمانجي كميوان جاv نقتينن هر دو بچاوي چيب تايبت ام بيجن بريس شيخ موسى ابل سرفي خبرده ج حتى انها بشا كرمانجي و وكي دنجي ام بيجن دسم بجارته ين كرمانجي چوا چونه چوا مشيانه و آنها پیدجی پروبلمی وان تشتی کو لازمه پیش تهرا تشتی کو لازمه هی خوشتر ببه آوانا تفچنه وجمره حبو ببیجه ایجاب تایبت جن بیجن دیو باوین کو زاروک وان د عمر خواندنه دنه براوجی باش بالا خو بدنه کا گلو حتی آنها پروبلم چنه چواج یعنی راست مرون کار بیجه اف زاروک چما کرمانجی نزانه چونکی گلک سدمن وی هنه هم جواکی هم مالبات هم پرورده اوانا هنه ایجا مهنه کی دنجی خبردن بینا فرمی خبردن بريس شيخ مسكرت ومخيراتن سرسرا سرچاور هاتن و پلچاوي مکر ناف خير دبر و جواب خير و يا و يا تماشامان فانن مهميا سپاس کو اف درفته و دايمه و اميرول سر هر دو زاراوين خوين شيرين باخون و هر وهات سر روجه ويجي ام باخون باش گلك خوش مهنه کی ادبيات تخلناوي طبيعي بحثا پرورده كن ام ويش تخناوي ديسا سرچاو بريز شيخ مسكرتشي دناف في واردن بيجن هلبستن کو اس پروژه هستم جواناش چن هبهره کو درفتا ماشي بو ام بربداويه و هلبستن وی خوش کسی خوند بش خوندی اجمش دنگی وی گهدار بکن اوی شانس درفتا که گلکی خوشه و وکی دنجی نور حیات شو قاس کی برسترانه که گلکی خوش مراگوت یا کرمانشکی زازاکی و هر وها دی صدنا پروگرام ده ام وی که بیزن نور حیات جب خیراتی سرسرا سر خبراتی چای باشی باشم خودش در راضی بده چای مالتا و خودش تج راضی به سم ویدنگته خوش ناف برنامه ده ناف صحبت اخویا خوشته ام هي خوشترش و دلالتر بکن دی سببان سترانته یکو ایرو نور حیاتش مره حاضر و آماده کریه ولی کایجا اوی برز مراد ورول به زازاکی مره باخفه همیجی دی سوی وک هوی نیزگاتیا کرمانجی زازاکی جی امی بکن کو د برنامه ده به هفرا بگینین ایجا چه قسم فهم کرد چه قسم درد خوگوت کرم کریجا امی به هفرا بین جارک دن ماموسه تخیر آمی خیر مانده بچمان سرشوا سرسرا ماموسه زازاکی ام دبینین کو د روشن گلکی زحمت و زور د درباس بویه بگشتی گاوا کو مرو زازاکی بنره زازاکی نه دروشه که چوای ده لترکیه و هر وها
هم ام بيجن لچولك لدرسمه لحتى سورك دياربكر الفاندر زازاكي اخف قالكي برن دناوا ورده ام بيكو ام ورن سر مساله پرورده زازاكي تكاري وها روشك گشتيا زازاكي چيكي لسر بيجي تكاري چه بيجي جمره تمام yani enka mesela maytada stüdyoda zazaki kısaykine kurmancı kısaykine fakat evet. vaktaki tarihi in zonunda mabonecira mesela hendek rahat nibiya yani vaktaki mesela Cumhuriyeti Türkiye nevi avabi yani Sara Hanzaro nevse vistuhirede hatta Sara Hanzaron der hakkı zazakide yani yo perverdeyre yo bunderire bas kardeş o mektebonda derse zazakire bas kardeş sab mümkün yok. Çünkü çırama anezone yani Sara Hanzaro nevse o vistuhirede vaktaki Cumhuriyeti Türkiye nevi avabi yani bir Türkiye zonu bini zaf serbest nebi. Yani ana binek bendesbi binek zikadahabi. Yo zamanı ki mesela Sara Hanzaro nevse 28 yani kampanyayı dene desteklerdiş seni mesela tiyada mesela maaş fakülteyi hukuktu talabe bunu ki bir Türkiye kısa bir kerin. Yani bir kurmancı dibece hemvalat bir Kurdi bir Türkiye bağıve. Bir Türkiye bağıve. Çıra çıma Türkiye zazaki zesta kurmancı zesta zvanı bini zesti fakat ideoloji göre binek yani zazaki o kurmancı binek bendestmende ojadı. Hatta çoğu mesela dahan zardı mavneni cirana dor yani üniversite onu Türkiye'de bizafizi mavaj talabeyi ki roşlattı yazı rojvetide tahsil binen yani kaylı ki ders azaki yazı kurmancı üniversitede bu onu yani hana ma mesela fan biker mesela hem ez hemzi mamosta Şeyh Mus Hoca mesela manka dersiz azaki donu ma dersi kurmancı donu fakat dahan zardı yani vistu hiriser enkaber dersiz azaki vaştış yazı dersi kurmancı vaştış yo aybeko zaf pilbe semede devlet yazı semede sistem yani zarı vistu hiriserdi herkes tırsiya ve müjareket vaka şoraşak bul Türkiye lebele herkesi fahmnet kir ya heji ev tırsu khofa bere qadaxin bere hel sermehbun am zuzu menego zazaki serbest bu kurmancı serbest bu haydi hem herkes him bibin evji yani mesele ki hem sosyolojik hem psikolojik evji vaha tesir elekir. Yani talebeye kom avaş sarada hanzardu derse zazaki başta yazı kurmancı başta üniversite rağmeye eştiş. Fakat enka mesela mal lisanstı, master'dı, doktoradı mabani ki kom kaylı zazaki bu anı, kom kaylı kurmancı bu anı ve bir yer zazaki bu musu ya bir yer kurmancı bu musu. Hendek mesela bir rahat. Ha ucara pek seviyor mesela der hakkı zazaki de yani serbesti benen aziyat sarada hanzaru hiri rape amaya meydan çıra çünkü o vakit prosesi yeviye Avrupa bibi sarada hanzaru hiri rape ucara benek hem der hakkı zazaki de hem kurmancı de benen xabat bir rahat. O dora verince o vakit TRT hiri bibi TRT hiri de her roy haftada dorek nim saat der hakkı zazaki de yo programı ko kışkek omene veraştış. Yani o nim saat yo programı veraştış ze zaf keyfi millet pomen. Yani yo merdim hana bifkiri yani az televizyonda yo vengeko zazaki eşnavena. Yazı televizyonda zazaki esta. Çıra çünkü merdim ko mavaz zazaki kısayken o vaktaki xura, kültürü xura, edebiyatı xura, zonu xura yo çıkık bivin o vakt ozi kıymet donu zon. Ozi kıymet donu kültürü xu. Ha bizafizi sarada hanzaru nevra pe anador benena lezabez der hakkı zazaki de xabat ziyad bir sebep mesela da hanzaru düyesti dersa vicnayı yani dersa bijarti ama kabul kardeş sistemde mesela mektebe verin miyanin o lise esto ana dersa vicnayı mektebe miyaninde yani kademe ve deyinde dersa lisede inşallah bejne ujiçev yani lisede hana yani bu zaf ben o çünkü çıra yani o talebe ki mavaj mektebe miyaninde dersa zazaki ki o xora hana der hakkı zazaki de yo fom kardı şu hol yani ha lisede devam bikir benena rahat eşkanı fon bikir benena rahat eşkanı buanı ujadı benena kemasi xuzi eşkanı rabiya ام بيجند وهاجي كي حتى بينجا يجوا دري حتى بيجند بستانا نافين وسرتاي وان هرديا مرف جناف درخه تورا غواهاتن ليس بلكي ايجا وي چاغي دي ملاي خاصين بنياجي وان ام بيجن هنرمند و ادبيات ناسن دنيا زازاكيين بنياجي ده همان ده كورمانجي ده جي مثلا سنف زمان نشاند ده yani sınıfa pancunu heşnindi mesela maaş talebe derse zazaki yazı kurmancı gene fakat ucadı şmane heşkeni ve edebiyat eko zafına hem xurt hem zigrom bedi talebe çünkü seviye eneri müsait niye ha vaxta ki lisede mesela merdim ek beş ko derse zazaki bigero o vaxta heşkeni mesela malay cizirizi bişnasını heşkeni xasizi bişnasını heşkeni Osman Efendi ve Babicizi bişnasını heşkeni edebiyat zazaki çi esto çi çino çinüsü enon benen rahat heşkeni fan bikero bumusun
Yoz anezi mesela mavaş tıkra dahan zaru dünyas rape mava benena herçi bir rahat yani derse zazakiya vicnaya olmayı bölü kerdim. Oraya pe üniversitede kura kısım zazaki ba hem üniversite dersimde hem üniversite Çoligi'de hem Mardin'de hem Muş'ta hem Diyarbakır'da zazaki beno ha kurmancı beno tiyada kısım zazaki yazı kısmı kurmancı bir a ujara pe kura kısmı master doktora bir a yani enka vaktaki mavaniyeni mesela üniversite Çoligi verek makse bir kere yani hem kısmı lisans esto hem kısmı master esto hem kısmı doktora esto hem dersa vicnaya esto mektebinde talabe dersi vicneni hem kursu hususi esti yani yo merdime kovajo ki eskayla zazaki bu musi habı perverde benu bundeli benu mektebde hazi teberde boğazı ekvajo eskayla zazaki bu musi enka her cadı irade ya xwe bixebata tabii imkanı musnayış zazaki her cadı enka esto merdime eşkeno rahat olması gelek xoş ve kurteyeke em bêjin weke tarîxeke kurt ve derbas kir min aynı persej mamosta Şeyh Muşi persiya mamosta ne kidin jim karim behsa ro rojava îro bikin di kurmancî de gava ku em lêd nirin yani li gor zazakî çünkü ana mamosta warol got hinekî din jî em bêjin ji aliyê nivîskî ve tabii ferqeke hindike yani biçûk el gora em bêjin standardîzasyon û ya jî li gora perwerdeyeke dewletî gelekî kême bele her çıkasem beşin derfet kem bin qedexe bin yan jî zor zahmetiye kul ser hatibin kurmancî em bêjin underground bejî dîsa berxwedanek çêkiriye bi vê hawayê mesela ew em bêjin paşxaneyeke mezin heye û paşê jî em bêjin ciyê weke TRT Kurdiyê zanîngeh û dersên bijarte tên ava kirin îro ro gava ku wê paşxaneyê gava transferî dersên bijarte ya jî zanîngehê dibe problemê wê çawane avantajê wê çawane muqayeseyeke wisa danberheveke wisa merivke çawa mamosta Bele nihat behs kir yani ya paşxaneya dewlemend ku kurmancî înaya heta vê serdemê û hê jî ew hêza wan paşxaneya em bêjin medreseyan da kurmancî hebû perwerde hebû duwê derê de navên mezin derketin yên edîb û alimên mezin derketin ez wê wekî tradisyoneka berdewam nerîteka berdewam dibînim ji medreseyan piştî wextekî êdî transferî bajaran dibe salên şêstî hefteyî xandekarên ku li bajarên mezin metropola de dixwînin li bin navên komeleyan yan jî komeleyên çand û hunerê kom dibin û hêdî dest bi xandina Kurdî dikin û rojame jî wek te jî behs kir transferî qadeke perwerdê û ya medyayê jî bûye ev hemû jî girêdayê hevin duwê transferê de yani ew kurmancî de qutbûnek çênebûye em dikarin bêjin nifşeka medresê hebû piştekî nifşeka xwande derket piştî hingê nifşeke bi va 23 salên dûmahekî em bêjin nifşeke dî derket û 10 salên ku zanîngehan da perwerde Kurdî heye nifşekî nû derket û ew nifş neha hemil zanîngehan wek ekolek çêbûye yani mesela neha hemil vê televizyonê daxivin gelek hevalên pêş xemerî û paş xemerî dixebitin kêm zêde ji vê tradisyonê derbas bûne yani ev du sê qadên wesane ku ê ku du em bêjin hevdû têr dikin û hevdû jî pêş ve dibin ji ber hindê em dikarin bêjin rewşa Kurdî li Tirkiye neha ya kurmancî li gor ya zazakî hiç çêtir lê tabii ev nayê meعنê ku di xeterê de nîne muhaqqaq xetere heye lê xwandina wê zêdebûna weşanan hilbijartina dersan hilbijarkî di bêjin xwandingehên navîn da û dîsa bi alavên medyayî yên wek televizyon û malperên ser internetê ev hemû jî Kurdiyê kurmanciyê berfirehtir dike qada wan yan karanînê berfirehtir dike berê li malan da yan jî der û dorên gundewar zêdetir Kurdî dihate axaftin hem zazakî jî hem kurmancî jî lê piştî bajarîbûnê piştî bêjin ku rêjeya xandinê jî zêde bû hingê em dibînin Kurdî ji bo xwe qadên nû peyda dike hem kurmancî hem zazakî û boku bikaribet waqada da serkeftî be muhaqqaq li wê paşxaneya xwe jî vedigere mamosta çima ve persîzanî gava hinek wiha pirtûkên berê mesela bêjin yê 30 sal berê ya jî hinek pirtûkên ku em bêjin wê çaxê Celadet Alî Bedirxan alfabeya Kurdiya kurmancî derxist bû lê dilê nêrê wekî ku hinek haya wan jêtine bi alfabeyeke din nivsandine iyê nivsandine ev
تیپین ترکی راست راست خصنه دشونه ایکسه ده وانا خصنه وکه که د کورمانجی دجی وها هم اکل شی بونه هم جی کسک رابیه ام بجن دلدار کردی و دردی وهد خوازه بنا بنفسینه لبله جوه ام بجن هبونه که قراسه بج پاشخانه که دب جوینا بردا یا جقب بالا خونه دای و لگورا خود چیه از باورم پرتوکا بادلی یا کمال بادلی و سایه هد پشتی الفابیا جلال علی بدر خان ماموستا بحث کرد یعنی او مداخله کماری هیه یان سالین اولیین کماری قدخه کرنا زمانی قدخه کرنا وشانان قدخه کرنا اخافتنی لسر کردی هبو دهیله کو کس به هف نحسه طبعا یعنی او هر کس بسری خو نفسان دیه به نحسیانه یک و الفابجی بکارینه محمد امین بوزاستانه یعنی کتکاری کی مثلا یه زمانی کردیه جاره اول مموزینه دیساورد گرینه سر ترکی و خباتین دیتر دیکل سر کردی و سال 1968 دا به ناوی الفابه پرتوکی که در داخل الفابه کردی او جدابون و دریه پشتی وی او الفابه درخستی ام بیجن او برفرهتر دبه اری پرتوکا کمال بادل بریه لی او یا گرامریه لی الفابه پشتی هنگه درکتیه و او نفشیه که مگوت متروپولان انقره استانبول و باجارین دیتر و هر وحال دیاربکری و باجارین دنجی خواندنا کردی کرنه و هینکرنا کردی پیش و برنه جوی الفابه سود ورگرتنه ام بیجن حتی سال نودی پشتی کو ترادیسیونه که نو آواده به هدی کردی پشتی هنگل کومله یانتی ته هینکرن به ناوین هینکرنا زمان کردی کومله تنه وکرن استودیوی که استانبول ته وکرن افهموجی اما بریا او که نوتو دودیا دز بار زانینگه عفو انستیتو وکر انستیتو دویه نودویه که یان دویه وده tabii خباتين وان في اوين بيجنجا قاده كدن ود بقص ود محقق اف وك مقول يعني تراديسيون که بردوامن يعني يكو جوا که جوا کومليان كردي هم بونه كرديان نويسكي هم بونه نفشه نویسکار درکت کووار درکتن هنگی مثلا به ناوی روشن نامه کووار درکتن پشت هنگی به نفشه که نویسکار جی درکت و وان ایدی ام بیجن نویسکاره نوی نفشه سالین کل زاننگه هن ایدی بشین کردی و بون هاتنج بو ماستر و دکترای بله وکی ماموسته که مجوان کردیم بونه aynı olsa yani جی یا ماموستین هبر هاتن جیه کی راسته ماموستین کو انستیتوی آوا کردی بون قسمه کی وان شو ترادیسیونا مدرسه دا سالن هفته هشته نودی دا خوانده بود یعنی او ترادیسیونو او هر دو ترادیسیونن دیتر به هفرا هاتن انستیتوی آوا بون یعنی انستیتوی اسمان نه هات خاری او قادرج اسمان نه هات خاری محقق بردوامی یک یا و مسئله هی کو ایروجی ام جه سوده وردی فایده بو ما هي وش بو كردي دفرد مثلا جارك زمان او گاواکو يعني هناك جداهي هنا طبي جسدي نوت بلكي راكربيه پاشخانه کو یا کورمانجیا دوام کریه چل مدرسه انا چجي خباتن دنيا نويسكي كتابي گاواکو دي ام بيجن كردا بدس خو قلم و مطبعه چاپخانه ام بيجن بكارانيه وجي يعني جبوها بو زمانه كي تشتكي گلكي مهم و گرینگه لی وب شیه گاواکو زانینگه ببون یا جی گاواکو دیت یعنی گرامرین تو که خوازی بلا جکرده و بلا سری فلان بیوان بگره یعنی ام بیجن ایدی یک هنکی دنجی
هنوی وقتی خباتان دکن کوار درد کهون خباتین کواران هنه هم بیجن کوارا جینه هیا حتی وی کرد هیا روژی کرد هیا نقاشین گلک برفره و ین تیرا خواهی زمان ناسی و هم بیجن زمان ناسی جواکیت وان کواران دم روت کاره ببینه ev kem zede binge hek datinin bu terminoloji ama pişti hinge serdama havari heye bejin nefşi havari ku peşengiya Celadet Ali Bedirxan hem ekolek avadı ve hem alfabeyek dite danandın hem terminolojiye ki bu xabatin rezman etene danandın Gormen em bejin xabatin 6 salın pişti 6 salın pişti nodici pişti 2000 anji Peter pala xwadidin ve paşxaneyi o Peter ya havari. Alfabeya Celadet ya havari vanedi. Veca müdahale yani ve xale embejin aloziyek çava derket yani kurmancı da kem zede tradisyonek rünüştü bu. Le pişti salın 2000 dehe veca qada sorani akademiya sorani ve bul ber xabatkarın ما یان کرده و هند ترم و تیگه جوه داره دین ورگرتن وان تیگه هل و داره بلکی یعنی بمن نه آلوزیه که لیل گور یکو دست پی که دا دست پی دکن وک آلوزی دیار دبه اصل و داره هواتایی هیا همواتایی هیا yani peyvek mesela embejin geçişli fiil heye Türkiye dibejin geçişli İngilizce transitif Kurdi bered god gerguhez ne gerguhez çi vergirti bun ser ya Türkiye tiştek avedi be gerguhez ne gerguhez gemzede mirov ve felsefe mantığa zaman ve deri de dibine. Le dura sorani da le nerin dibejin teperu teneper. Ha gotin ha raste te dipere ya napere. Bir vakti hen niviskaran gotin teperu teneper. Hen niviskar dibejin transitif intransitif hen niviskar dibejin gerguhez ne gerguhez. Asıl hemen tişte. Derede. Yani em dikaran hem hevvatiye ki kabul bikin be raya men evcid nava demede de kim be henek em bejint elege da derbas bibin yeku zede tenep karanin serda biminin o ev standardiyek de çebe وەکەوە گوت دەماژۆ چارەی ئاوی ئیشیە چارەی ئاوی کاریە گۆرخۆڤە خەباتên me çê dibe hem ava dibe hem jî yani seleksiyoneka xwezayî ve derede çê dibe Hem bini cevit şqewla wekî we mînak da kawê têber qazanç ke ya gerguhez ne gerguhez çünkü gava kum hîn bûn em bi gerguhez ne gerguhez em hîn bûn rast inha têper û têneper têp karanî lê heman tişte belê yanî gava kamê vegerin ser mijarê malbate me dîsa xeber din lê niha berê xwe bidin stranekê Nurhayat Selen çawayî sohbeta me xweş e lê stran jî xweş in me dîsa beriya stranekê kir Teki canı beşi. Ez evin omum bejim. Başa. Kerem Kevsabe. Sağ ol. Evin amın ve la temine
keve Xeûnên şeva Dimir çiqîne Hesrên çawa Dibe sitran Di nav devlêva Evîna min welatê min e Dibe sitran Di nav devlêva Evîna min welatê min e Ji dil de wez evin darim Ji gezebda birin darim Ji dil de wez evin darim Ji gezebda birin darim بقيرين وبهوارم أبينا من ولاتي منم بقيرين وبهوارم أبينا من ولاتي منم هر بشی برای دنگل دنیا ساعتات خوش استرانی که هلبجارت بیا پیشی بزازکی و ویاجی کرمانجی بود استران قوتو ها تشخورت هلد بجری تشوا هلد بجری تشوا تدبیج چما زی استرانی بخوینم یعنی هسته که هیسه که چوا در رپرتواره کلی معنوی جهنه نفسش بوده معنوی جهنه تبي أبا كلامه مثلا ديوم بر جهز ذكاء أيجي من خاص أبا بله وقتی دیجی از وقت خورا استرانا دبیجرم یکوی لدنگم بکن از دبیجرم واد ورده ما هستو هستیاریا دایکات جیبیست مویناش فهم کردش خواست استرانا گلک تشتاج مرورات بجه یعنی چیروکه که هما بجه وکه رومانه که یعنی او قصد کاره کو تاثیر المرواب که اگر کوها تام ام بیجن او که مرواج بکریبن قلب ودلي مرواج بكريبه وها مروا استيارت که ساعتات خوش صافي قالك تمام و تمشوان قدر نجاح داوية حفتيه بردوام دكه میوانه من كليكا منن صحبتا مجيشين قشه وكرم كنوجي باشتار بن چمكي يروم بحساب پرورده كم بگشتي و لاليكي كورمانجي لاليكي زازاكي دنا ورده هم بسا هناك تاريخا وكر هناك ديروكا وكر و جوي پاشخانه کو حتى انها كورمانجي و زازاکی لسر مایه به برخودایه هندانه بیه یا چیچک و هندا بیه ایجا چی کتیه شوناوه اما هنکی نها ایجا بحثا بکن برای خوب دنجا ماموسای خوی هجا پرس مراد وارول جزانینگه ها چولیگه بینگوله هاتی حتا بر ماموسته گاوا که ام لید نرن بتایبت ام بیجن او زازاکیه که ایرو دوان پرتوکانده هاتیه نویساندن بتایبت سر کیجان هرمه هاتیه کیجان باجار بهتر دناو ورده خویات کن هم باجار بلکه قط نکتب یعنی نابکوسا tabii مرو بیجه هم باجار بهتر کتنه çünkü evinat standartizasyonu edip yarası probleme ke İja dibe avantajek ya jî dibe kemasiyek çünkü hinek wekî biraz Şeyh Muskurçi got dinav verde meriv hinek payva lazım e ku meriv binivsîne yani yeke tercih dikî İja şava çêd be mesela Yani hana mesele standartizasyon xura mesele ka zafpila qe zazaki bene ke zazaki problemi ko temonda yosini mesela sara hanzaro nevsi و 8 pe vaqt merdime ka mavay zazaki nuşta herkes be mantıqe xu zazaki nuşta yani mantıqazi mavar verdi yani kom merdim kamcı devra kamcı gundra mesela amyo dünya ujada zazaki uje musaya o pe zazaki ad dev zazaki nuşta سارت حنظر قندي خو تشو تركي زانبه بو الفابه عين نفسان فساندي يجي الفابه عربي يعني ايه فيرين مثلا خورا مثلا ماش سيدا وماليك ماش مدرسه وانده ينم بالفابه عربي خورا نشتا ki hemazi yo alfabe arabi yo ekol alfabe arabi hemazi devam kenu yani mavaj seyda ki hanzar nevsi 6 hotaydı 8 şi medrese ucadı talim ve tedrisat medrese diyor yine hemazi mesela İroji mevlud nefsine hemazi mevlud mesela hemazi divan nusanu yani çıkıyor acipsi mesela vajim ajmadı
یو سیدای که اسمه اون مالان کاملی پاقی دور به دور مثلا وقت ما اید صحبت کردن چیک نوت بگوریتن هی مازی به الفبای عربی نوت گوریتن یعنی الفبای لاتین نزونه خورا مدرسه ونده مدرسه ده تدریسات عربی دیو وجد زازکی خورا شغلنای کرمانجی وجد موسایو ترکی احتیاج ندیو هم عزیز زازکی به الفبای عربی نوسنو یازی مثلا مال عزیز بکی yani o bu profesör be üniversite çocuk da dekantizi kerdi be vakt ma divan kerdine hazır vakt çıkık bağmeni vir not bu guretin bu alfabe arabi not guretin yani cebeydi mesela xeylik not bebe gebeni mesela not vetinjira toninjira hem bu alfabe arabi not gureta yani ana merdi mesela profesör talimu tedrisatı Türkizi gureto fakat çıra mesela o tedrisatı ko medrese de diyor o hem azı zaf tesiri kerdi. O tesiri ne halisi o hem azı bu alfabe Arabi hem nusano hem fikriyano hem zi yo nüşteyik bonusu bu alfabe Arabi nusano. Ano yo peşrem. Ha Latini de hana yo problemi maisto. Yani Hanzarun nevse nevayrape Xuraz zazaki vercu bu zafi Avrupa'da. Yani vaktaki Hanzarun nevse heştaydı. Tiyada ihtilal be eykimaj hazzazaki xebitini ha kurmancı xebitini mecbur mendi koç gerdi şeye Avrupa. Ucadı Mavajjo edebiyat diaspora o meydon. İnon ucanda mesela kovar veti, mecmua veti, zazaki nüşteni fakat vaktaki mecmuayon mesela tetkik keni mavaniye ki yo alfabe ucadı Çinya. Yani merdimesu maj alfabeye Bedirxani şukunna, merdimesu Husseryo alfabeye şukunna, merdimesu mesela alfabeye Jakobson şukunna ya o tercihi kelime adı yo tercih Çinyo. Yani herkes bir devi xo, bir zanayı şeyxo zazaki nüşte. Fakat enka ma neşkeneni bikir. Çıra çünkü perverde esto, tedrisat esto. Yani enka yani hatta ma sara dahanzaru des, dahanzaru pances yani hedi be hedi ma be yona mantıka nüştüş be fekir xun nüştüş. Benene normal o meniz ona iş. Fakat enkara pehin yo zvanı ko standart lazım. Çıra çünkü ders esta kitap esto. Yani vaktaki mesela şuma kitabek nüşt, şuma neşkene vajı maj en kitap ve hem fekir çoliği bu ve hem fekir dersimi bu ve hem fekir Diyarbakır'ı bu. Mümkün yok şuma neşkeneni virazi. Yozi mesela kitabı ko yano kabul kerdiş hem Türkiye'de yano vendiş. Yani semede maj çoliği yona kitap, semede dersimi yona kitap, semede Diyarbakır yona kitap yano nüştüş. Yok kitap tenaşmanu seni ucadı şımari tercih lazım. Yani her kelimadı, her formdu, her nüştüş şımari yo form lazım yo tercih lazım. O vakti standart şma mecbur monene ki standart menüsü. Ha vaktaki şma standart nüş yani ben o ki hura itirazı ben. Yani o merdim onu çıra en o zemenden üstüyor en o çıra zemen ne biyor. Ezi merdim ben eşkanı benene tolerazi bikir. Maya mı usa ne var? Tabii. Yemi usa ne var? Ha yani ana mesele zazaki niye mesela Türkiye dizi aynı mesela işte makabon ise mesela Türkiye'de semede standart Türkiye İstanbul şkol yana. Fakat merdim ko maj vahmin kayıkda kısay bikir be standart İstanbul kısay ne kana. Fakat vaktaki bunusu mecbur ben o ki be standart Türkiye İstanbul bunusu ucadı. Yani form lazım, nüştüş lazım, kayde lazım ucadı. Zazaki dizi kura vaktin nüştüşü kitapdı. Yani vaktaki komisyondu mesela ama ben atayı kuda kısa kerdin ma anayı tercih kerdi. Yani forme ko hanayın ma tercih biker ki ve her mıntıkada bir yeri kabul kerdiş. Tena yo mıntıka yani tena feki çoliği ne? Yazı tena feki dersimi, sivereki çüngüşü ne? Yo form ko hem mıntıkayı yine kabul kerdiş. O hem mıntıkayı onda yanı şukunlayış. Mahna yo form ser benek şukuley. Fakat enazi esta yani kura mava verzi mesela vakti nüştü şeyine kitabına verzi zazaki esibi zazaki nüseyni yani hatta yo seviye kura yo standartizasyon ame be meydan. Yani ma her şey ben gehra temelra esasra magurot uma neura yo standartize ki vraş yani dahan zara pe yani hedi be hedi der hakkı zazaki diyor standart hedi be hedi yanı meydan. Ha enkazi hemazi mesela zaf nüştoği maiste heynazi xşm hareket keni heynazi bir devam. Naşkata go hep alfabe Arabi henek insan rad yani profesör niyaj txazi bilen nusser bin rad bin hep bu alfabe de nefsini mervi kar bahsa standartizasyon ejib çünkü alfabe juda. Enka mesela der hakkı zazaki de yani 5-6 alfabe ra bahs benu. Ha zaf fark است و zaf fark çiniyor. Yani alfabe ise mesela yo harf de harfi tena maj alfabe bedir xandı mesela I ciya şukul yani mesela harf alfabe mesela harfi G şukul yani GG mesela harf alfabe ise mesela sereyra şoka ise tike mentıkaya da şoka çiniyor. Yani sedi mavaj nevay
alfabede müştereki est fakat dihira harf est ki in onda merdim esto zobina tercih kanı o binesto yona harf ek şu kullanı en azin normali hedi ben o safi normal. Böyle. Mamusa ev İja di perwerde de gavak u zarokekti lazım mı pır hesan bikın ji sınıfa gavak u ev dest petke gavak u evina pırta yaşamın mesela zarokeki pçuşke yani meriv mezin bibe perwerde mazan tişteki helbet cuda mehinki behsavi jibkin le perwerde pçuka gavak u payveke bibhize diyavi hara payveke din jera beje az باور من ها پایوی وساهنه لگورا هری میجی بگوهره چواد بیشم برتکی وان چنه او کده yani هجی تشکی چواد درته میدانی یا راست بوز دارو که عجبا دباغ به زمانی یا هنه گیدنجی دیساجی خونیس کاره ببینه yani mesela vicnayış ders azaki de hana khura talabe sınıfa poncun da ders azaki vicnano yani talabe ko maaş sınıfa poncun da hana ders yon ders serrayo yani maaş panç seri mektep wendo Türkiye baş zanu nüştüşü wendişe zazaki Türkiye'de zaf baş ujara pe zazaki musena ha musayşe zazaki de khura hemi talabe izleyicini mesela talabe ko esto ki maaş devde cuyayo ujara yano mektep o zazaki o talabe cara zazaki zonu yani kısa kerdişti fam kerdişti zazaki zaf ola tenacire çita lazım nüştüş o wendişe zazaki lazım fakat talabe ko maaş bajardı cuyano گه بنو که مثلا طلبه مواج اگزاره که دادی و بابی اگزازکی قصه کرده فهم کردش زازکی است و فقط قصه کردش زازکی چنیو یعنی طلبه که درس زازکی وجنن سویه همه طلبیان زعینین یا طلبه که مواج دود جویانو seni kerda yani o talebe seni derse zazaki vicdanı ha mavaş dersi İngilizki vicnaya ha derse zazaki vicnaya sıfır yani çık kat hiç eyde zazaki çinya ha çıta esto haskerdiş zazaki esto yani yo merdim mesela çıkas mavaş zonu koy dahi ki ne zonu zi yo haskerdiş ey zon tedi muhakkak esto ha vaktaki derse zazaki vicdanı ben o hissiyat vicdanı o neyişi eyo zazdaki o dersone binon ziciya ben o vakt. Ha mesela gesto ki malimi derse zazdaki mesela aynandır kısa ki vaziyeti talabe onsinini musnayışı talabe onsini talabe dersini vineni fam kerdi şeyin onsinini yani talabe vakt hemen nevud kitabe derse zazdaki gen o khudest hana çend cümleyan o çekuyan vunan o keyfe eyano. Çıra çünkü zone eyo. Yani maaş talabı haftaya verin vakt kitap geno. Ben o keye dadi u babi vakt kitabı ders azaki vineni ezi geni ujadı museni. Yani esasen hana maaş mavone tedrisat perverde zazaki yazı kurmancı. Ben o talabe vaktaki ders geno yok kısım dizi dadi u babi zi ders geni. Çünkü talabı mesela kitap geno ben o keye ujadı maaş o problemik esta dadira personu babira personu gezi mesela merdimi ey maaş kom ki zazaki zonu onu kana yo problem esta şmasine eşkene fon bir kere. Yani o kitap an o kitap yazı ey kurmancı tena semede talabeni tonini ki dadi babi akraba kom ki esta enezi gege museni yazı teberrazi mesela gege merdim estovonu ez khayla zazaki bu müses kamcara despe bir kere mavani ki kitabını derse zazaki seviyeye verina tiara despe bir kere yani kitaba penca tabi demaş şeş hot zazaki hedi buan bumuş üzere pe edebiyatı zazaki bumus terebenen ben hot saat baş azib taybet bahsa perverde mazına bikim çünkü evji müjareke meya mühim u gringe yani insanı ku dvi vakti de eknebiye derfet çenebiye jirasevi zamanı ne hatiye lazım ku اوج پرورده خو بینجا اجی دوی عمری دم بیشن مجی راستی وی که ادرم جی کدنا پرورده مزنا نه پرورده زاروکان یا کرمانجی ما مستن کی بحثا standartizasyon kurmancı jem bikin gerçi wahinki waqala bekir je hawari pe ve hatiye le evya gava ku emled nerim betir yani celat bedir kham bxoj herima بوطايا اللي بليل آليتنا بيجن بر كلمة خصينا بها ما بايفا وانا بر هندك كتيانا بها أفجي تأثير لتشت كوكي كون بيجن بر أدبيات ناس ما يجن نسر ما يكرابونه حتى أنا بكرمانجي نفسنا تبقيوها جهرما آمده برفرات و بريا مردينه في أفجي بفينا في وهم
kelime ya wan peyva dike ku meriv betir bibhize û belkî jî nava edebiyatê de di nava pirtûkên me de bêtir û kelime hene. rast Ev tesîreke çawa dike yani perwerde li Hekariyê li Colemêrgê hebe, li Sêrtê hebe ya jî em bêjin li Rihayê hebe ev pirtûk kare çi qasî xîtabî van zaroka bike xwetê de dibînin nabînin. yani nehad vê derê de ji bo kurmancî em bêjin rastî kurmancî piştî zaravayê hawramî zaravayê duyeme ku derbasî nivîsê bûye berhemên edebî pê hatiye nivîsandin tradisyoneka gelek kevin em dikarin behsa nêzî 1000 sala bikin heke gelek em dûr biçin lê berhemên ber destê me digihin heta 500-600 salî yani ev tradisyona 100 salana heta em bêjin Celadet Ali Bedirxan jî tradisyoneke em bêjin ku standarda wê heyî hebû alimên medresa ji ku derê jî bin bi kêm zêde pê tradisyonê dinivîsandin pê standardê dinivîsandin bi alfabeya erebî lê tercihên peyvan pêtir nêzî Hekariyê û em bêjin wê derdorê bûn zaravayê Ehmedê Xaneyê Melayê Cizîrî hatta vê 100 sala 19 ya ekola Aqtepeyê kêm zêde tercihên peyvan yan jî nivîsandina peyvan wekî hevin. Bele. Yani Aqtepê em bêjin li herêma Diyarbekirê de belê ew jî weke Melayê Cizîrî Wekî bêjin. Cizîr dinivîsine wekî Xanê dinivîsine. Heman de bok. Yani vê derê em fêm dikin ku kêm zêde standardizasyonek çêbû bû. Bele. Xwal vê derê. Ve cep piştî derbasê alfabeya latînî bûn yani alfabeya latînî derbasbûna wê ihtiyacekê çêbûye. Ne ku rojekê rûniştine gotin wala hez alfabeya erebî nakin yan erebiya mecburî bû. Erê ya çima mecburî bû 100 sal diguherî li Tirkiye alfabe hatibû guherandin berê milletan hêdî Rojava û Avrupayê bû alfabeya wa jî latînî bû ji bo ku mirov ji dinyayê haydar bibe yan jî teknolojiyê bişopîne divêt alfabe jî kêm zêde bihatibe eyarkirin li ser vê meselê. Veca gava em behsa standardizasyonê dikin divêt em standardizasyona alfabe û standardizasyona zimanê biçekê jêk cudakin. Helbet girêdayî yekin bi standardizasyonekî bi alfabeyê dest pê dike duvra em derbasî terciha peyvan û rastnivîsîna peyvan dibin. Vê derê de heke pirsat li ser terciha peyva ya bêje ya kelîma be û ya nivîsîna wa be em divêt wê jî jêk cuda bikin. Yek rastnivîsîna peyvan ya dijî standarta peyvan yan jî çêkirina peyvên nû. Nehat gelek peyvên kurmancî hene gel herêmên cuda heman peyve koka wa yek e lê fonetîka wa fonolojiya wa yani lêvkirina wa cuda ye. Paşa me were ser îja ewka diksiyonê jî. Erê veca ev jî kiriye ku wekî peyvên cuda bêne fehmkirin. Halbuki heman peyve. Standardisyon çawa çêdibel vê derê ew biryarekê didin yan jî nivîskar biryarekê didin yan jî halê asayî de komisyonek biryar dide yan jî hin devletan saziyek biryar dide ka ew peyv çawa bê nivîsandin. Wekî Fransayê Akademî Fransê heye wekî Tirkiye TDK heye. Lê ji ber ku Kurdî hem zazakî hem kurmancî ji va derfetên devletî yan jî yên sazûmanî yên sazî dûre ev tişt ketiye ser milê nivîskaran hind xwebexşên zimanê Kurdî yan jî kêm cara hin komisyonên zimanê Kurdî. Ji ber hindê em dikarin bêjin pêvajoya standartê nû yan jî pêla nû em bêjin ekola hewarê dest pê kiribe hê jî berdewam e. Bele hê avakirina Hê jî avakirina wê hê jî terciha wan berdewam e ji ber ku mesela Akademî Fransê avabûna wê belkî 200-300 sal e hê jî em bêjin mehane yan jî salane civînên we hene biryarên peyvan hene biryarên nivîsandine hene hin peyvan duguherin hineka nû çê dikin wê derê de ev ziman xwe wextê pênaseya ziman tê têkirin pênaseya herî berbelav çi ye ziman tiştekî zindî ye. Bele. Nasa tu neşey lûê derê cihekî asê bike ziman çû hêza çi nivîskaran ya çi devletan ya çi saziya cinî nebêje divê ev peyve be ev herêm be ev hevok be bê bikaranîn. Ji ber ku pêvajoyeka dînamîk e guherbarî heye lê divêt nivîsandinê jî de
کم زیده وکهویک هبه گویم جرا بیشن استاندارد که وکی ماموستا گود یکیل دیار بکری به یکیل جلمرگی به یکیل جایی که دیبه گاوا داخل ونجی یعنی گاوا دخوینی جی کم زیده حتی رجعه که حتی راده که بلن جیک فهم بکن جبو استاندارد یک لازمه نویسکارین ما تگود اره کم زیده هری مکینه لی ام باج داد بینن هن پیوین گلک جدا مثلا لشونا نکارم نشیم هدی دیکه و شونا ام بیجن کرم که هدی هنجاره فرمو شکرم آخوا اف پیوین هنه بلکه آخفتن دانه بون لی پیشتی کود نویسکارا ده هبن و نویسکاران زیده تر دوید ام که رولا مدیایی جی دوید ده ببینن یعنی استانداردیزاسیون زیده تر بربلابونا استانداردیزاسیون دا لکلکا پرورده و هینکرن مدیا هزکا گلک قوته هبونا تلویزیون TRT کردی و تلویزیون دیتر ین تایبت و مالپرین دیتر و هر وها مدیا جواکی و کی یوتیوب کانال جدا جدا سروی افشی دیگه کو کردی کم زیده استاندارد که خواه یا کارانی نه هبه البته ناو گل ده بلکه قبولا و هدی ده به لی پشتی وقتی که ده به yani en az yasta mesela tiki zibani ki standartizasyon katil kerdişe zor. Evet. Yani hana yo fikri eksiyesto mesela merdeme sonra ki ona standartizasyon kabul ne kana. Çıra standartizasyon katil. Evet. Çıra jin herimara avantajı jin kare dezavantajı. Tabii yani avantaj ve dezavantaj merdim hana bahsımda yani çiye kumaş fayda da onun zuvanı tamam kabul kerdiş oğlum. Fakat mavaj semede zazaki hana yo numune ekebede mavaj Türkiye bunu çocuk. Yani zazaki de hem bani doman hem bunu kış, hem bunu tut. Yani in heme kelime şukulnayış avantaj. Fakat vajı ki az yo kelime bir şukulni bidan az kadaha bir kere o vakit ben o dezavantaj. Dvederi de min bereci got hemvatiye dvetem kabul bikin. Standartizasyon naye ve ma'ne ku illa herkes dve ve peyve karbine. Tercihe. Le hemvatiye heye, hemvatiye heye dvederi mesela zaruka bubura. Ve دیسات کردی جدا به دهان ناوین کو خطابه زاروکا دکن هنه هر هرمک جدا دبیجه لیت اصل گاوت تو اتیمولوژیا و پیوان بکلی هر یکیش بو امریکی تگوتن مثلا یک سالی حتی 2 سالی جدایه 2 سالی حتی 6 سالی جدایه 6 سالی حتی 8 سالی 10 سالی جدایه لی او بیا ناوکی گشتی هاتیب کارانین و دریده لسر هنده دوید ام همواتهی قبول بکن یعنی زمانك چاوا دولمنده جبو تشتكي گلك پیو هبن اگه جبو آوه 10 پیوین ما هبن اب زمانه ما دولمنده که زمانه لیتنه جبو آوه پیو که ما هبه اصل نشان داده که او زمانه که لغازه جبو بکارانی زیده بکرنه مثلا کردی ده جبر که خدا انکرنه حیوانان جودکاری گلک برفره terminolojiye ka ferhenge ka gelek berfireh ya xudan kirna pazan ya codkariye ya çandiniye heye ne olsa ya disa mesela jber ku em bejin naf iklima Kurdan'da Kurdistan'da çi heye befir zede hene ne olsa Laliye serhade de jawara ser berfe bir saate haber fadan peyvu terminoloji u tegehu gotene peşiyan u beveju ser berfe hene ev nişana hem çandi nişandı da hem de devlemendiye zaman nişandı. Berve hevatiye ev hem pürtük hem kitabı. Ez nikarim bejim Hasan Tujvera ne beje pürtük. Kitap rastırı. Tercih et. Tu rojeke beje kitap roja di tu beje pürtük. Le her du çine asıl her du sembolün vene yani ev nesneye ki resere ki her du sembolün vene. Yani yo mesela yo nuştuğe kına yo cümleyek vanı ki şukulnayı şey yok kelime aynı vakti tarihi zvan zimajnanı mas. Mesela mamusta bahse kitap kel mesela kitap kelimeye ka Arapkiya. Ana kelime mesela çu vakt ranat zazaki de yazı kurmancı da şukulyana vakt merdan banu cura o vakt eşkanı münasebete zazaki o kurmancı ve Arapki zibevlü bikir. Yazı mesela vajo peynus mesela semede nuştuş kalem vakt mavana kalem mesela kalem kelimeye ka Arapkiya fakat kalem teyna mavaj vasıtı nüştüşü niye? Edebiyat klasik de mesela bahse kalem mesela ey kalem, biname kalem kaside yana nüştüş.
چرا çünkü kalem uca hikmet mecnana نشانه eğilim خواندنی معنی یا نویسیدن، علمی معنی راست خواندنی. fakat vaş mesela penus maaş kelime ka hirser çorasser ya kelime ka ne var fakat kalem kelime ka verina hani Roş. tercih kelime de hana mesela aynı problem zazdaki diziyastum maaş komcu kelime komcu nüştüş tercih beno yani fikre ko hana az tahmin kano benene münasibo yani standartizasyonu gramer lazım o fakat kelime de tercih lazım o yani kamcı kelime esta kamcı Evet. kelime esta imperi bir şokunu çünkü Türkiye dizi mesela mavni necra inanzi demek de mesela vakti edebiyatı Cumhuriyet ra ver yani pa Ömer Seyfettin'e bin ora yo fikret ve jamedon çıra yani çi kelime ka mavaş tena be Türkiye ama kabul biker binan mahemeyin ziberz mazvan ra berz van ne Türkiye heştin tane ha Türkiye sebi mesela Türkiye Hendik- ucadı bir şenik kuvvet rakot o ifade kerdişi Türkiye ziber zor. Fakat mesela kelime Arapça şukunlayış, Farsi şukunlayış, Kurmanca şukunlayış, yazı kelime ka mavaş zonona garp ra omya inin kelime şukunlayış semede ya zvan kemasiniye zenginiye yani kelime ait heme zvanana fakat ucadı muhafaza kerdişi gramer o standartize kerdişi gramer bana münasip. ve deri ez xazım tişteki dice serzede bikim. Mesela gelek zamanında jî ev heye qadim karanînê me got hin ciha wekî têgehek sosyolekt tê gotin yani zaravayê komeka civakê yan jî ya xandiye yan nexandiye yan jî ferhenga terminolojiya teknolojiye cudaya ya medyaya cudaya û her wiha terciha peyvên minek ez bêjim akademiyê da medyayê da û her wiha li malê da cuda ye divê cuda beşxwe hemû zimanan da wesa ye mesela İngilîzî da easy English heye İngilîziya Evet. hêsan û Queen's English heye İngilîziya Evet. em bêjin şabaniyê ya ku de Mîr û astaka mîrekî mîr û mîrektê astaka bilind de tête karanî gava tu diçî dadgehê yan jî diçî parastina tezekê tu nikarî wê ewa xwe bikarbînî zimanê xwe yê ku tu gel dayê bavê xwe bikarbînî yan jî gel hevalên xwe gava tu diçî lîstikekê bikarbînî ne wisa tu vê derê de tercih diyar dibin ne wisa yani pêgehên sosyolingwîstîkê yani Evet. zimannasiya civakî divêt em nêzik vê meselê bibin Vakit Ece- diyalekte yani sosyolek Beli, gibi go beli. evina heye rastî ji xwe hayatê de her derê de heye. Belê hayatê her derê heye ca mesela me Kurda çima bû Kurdî ji ber ku va 20 salên dûmahekî em bêjin 40 salên dûmahekî qadên nû yêm karanî peyda kirin ew Kurdiya ku dwa qadên nû da tête bikaranîn ji bo hin kesan xerîb hat ew xerîbî ew dijberî jî belkî ji wê derê bikar bî ez xandekarî xwe ji hevalên xwe jî re dibêjim gelê Hawun baş ve şahdiya ve kiriye bim Evet. sadîsat ji wê xerîbiyê. Dibêjin ew Mesela- diya Musa xeber de bavê Musa xeber de Aynı mesele zamecê o. Musa xeber de tu çi dibêjî. rast e aynı Belê. mesele ve veca xerîbî divê mesele çawa bête çareserkirin divêt em vê qadêm karanînê hev cuda bikin ez nihal vê derê gel Hesen gel mamosta li pêş qemere vê Kurdiyê taxivin gel dayê babê xwe Kurdiya xwe taxivin Saat. yekî ji we jî xelet nîne her du jî rast in lê cihêm karanînê tu cuda ne yan jî ez çom dadgehê da divêt ez daxwaznameyekê binivîsînim ez nikarim behsa çîrokekê bikim divêt ez zimanekî em bêjin yê pasîv kar bînim ne wisa divê derê de Bene. lê halbikî Kurdî axaftina rojane da ji zimanê pasîv hez nake yani hevoksaziya Kurdî ya Kurmancî Zahmet tê. zehmet tê Ne herek bar. Evet. Rica ev mesele piçekê jî ji nezaniya hin hevala jî yani hin kesan jî pêk hat xastin ew Kurdiya xwe ya kitabî ya kursan dal mekteba da hîn bûn biçin dê babê xwe jî re baxivin biçin nav eşîra xwe jî baxivin gundê xwe jî heman tiştî baxivin di vê derê de yani tiştekên pêkenokî gelek çêbûne van meselan da Bene. divêt em hay ji wê zanînê jî hebin Kurdiyên cuda hene Kurmanciyên cuda hene Zazakiyên cuda hene herêkê cihê xwe yê bikaranînê heye Rastî gava ku ha em çûn em bihava kurmancîn dibin em ê ji xwe re binivîsin herfekî kelimekî bêjeyekê min nû hîn dibin meydî bu kelime şer dikir yani Mehmet go ya rasta ve ya rasta min pir serê xwe pêşand Belê. heta kum hatin vê asê je me fehm kiriya dewlemendiye zengîniye xweş e bila ne kelimek be bila dey hebin bila bîst hebin xêra xwe de me zazakî bînin soranî bînin ji hewramî îdî çima be me bîn me tişkî komplîkasyoneke wisa çekin ku em tev nêzî hevbin û xeber din û ji hev fehm bikin ne tenê em bêjin diheb hevalê hev bila gundê xwarê gundê jêrê ji hev fehm bikin Nurhayat
چاوه بله باشم تشکو داری نور حیات از جزیره من جزیره بنر مگالک بحثا جزیره کریه ایجا ایرو اف مسئله شد به اف استرانه تدبیجی یعنی جگلک هرمن جدانه و ایرو ام ویکیجی هم با آوایی که زندگی هم دبینن که جزیره و دیاربکر یا جهره میدن چوا دگهن اف موزیک زی یک علاوه کش خو سوپره ما مثلا از ویاج بینم بپرسم بلا موزیکا مج وره گوتن شخود دیکسیون ده گاوا کو از دانگجم از چم استرامبج مدنیرم یعنی یکی کوج کلمه و دیکسیون و آخافتنا و باورم از جمره مینا کود بجمع جباز و کلمه پیوست شو بجم دسترانه ده چا در واسطه از برای خود دم وینا راست ویاج به وقت چا مر بجه مرد وها رفرانس من نظام شقا راس شقا شاش هنیک بحثا به مسئله جمع بکن نور حیات کی جانش مر بجی از رندکا درس می بیجم رندکا درس می وای ده باشه وجی گله خوشه براستی او هر دو اصلا میکائیل و احمد اصلا خود جوان راضی به آره والله روزا کوزانگودار نکم تونه دیجا کرم خبر اسمه دره اسمه وجلو منو یار سرمل ما من یکرو خبر اسمه دره اسمه وجلو منو یار سرمل ما من یکرو آستاری آسمانی ساده جان ما با سلیا سپلیا و ساری ما سراب وارو آستاری آسمانی ساده جان ما با سلیا سپلیا و ساری ما سراب وارو Ered leyle oy delalamın Ered leyle oy ruhalamın Ered leyle oy delalamın Ered leyle oy sevdamın o yar sonu mekşecacimi Eskerda mecnun rendika dersimi sevdamın o yar sonu mekşecacimi Eskerda mecnun rendika dersimi Velamın sana razena keremmi Zindan emri poyina zememe ali Velamın sana razena keremmi Zindan emri poyina zememe ali Ered leyle oy delalamın Ered leyle oy ruhalamın Ered leyle oy delalamın Ered leyle oy ruhalamın ساعتات خوش صغبي دنگت دلدنه تهر بجی تماشوان گوهرین هجا صحبتا ما بموزیک بخوش بیجی بیجم بردوام دکن و حیاتانا وسترانا خوش جمرا گوت یا زازاکی ایجا ام صحبتا خوش بزازاکی به
برز مراد واروله امپرا بردوام بکن و مجارا مجمع گو پرورده زازاکی و هر وها زازاکی و کرمانجی لکیلکاوی ام به هفروان مسئله وان مجارا خبردن نو بتایبت جی وقت پرورده وقت ایدی بجارتنا درسای جی لازمه کل سروی آوی هم بجارتنا درسا زازاکی هم جی بجارتنا درسا کرمانجی لازمه که هم های جی هبن مال و مالبات ایدی متو خاطی و آب و کی هبه چه نویه وان به چه زاروکین وان به و چه جیم بیجن خالو بلاو خال بن یا بلاو خوارزی بن های جوه که هبن که افقاس خبردانه ما تفش بو پرورده وان زاروک ما پیش روژه ما مامسته هنکی برای ما بحث کر مگو بجارتنا ستانداردیزاسیون او بخوره وجه بحث کر یعنی او که کتینه بجارتنا کتینه ترجیح کتینه پشتی و ایجا گاوا کمرور سر فونتیک ایجا دنگ داینا وجه هه دیکسیونا وجه هه بوی اوای ام بیژن پرسکریکن چوا درتین چاره سریان چوا درتین دور در رفرانس چیه لگوره ام بیژن علم گرامر یا جی اتیمولوژی یا جی زمان هی هریما کلوه داره چه رفرانس نکو چه یا جی چه رفره کردن کو دیکسیون و کلمه خوشگوتنا به چارچوه Yani ana mesele ist yani hazzaki ben o hazi kurmancı bana yani kelime de yani vengdayışa kelime de farkını kabul kardeş normalu. Mesela çend kelime maiste ki maaş aynı kelime fakat bana tez zazakiya çolig o dersimi de tena yo vengek bediliyano. Seni mesela misal ma sevşe çolig de mesela bunu keyna dersimi de bunu çena peke peçe. Fonetik mesela asıl kelime aynı kelimeye, kökü kelime aynı kelimeye ne bedeliyor fakat sebeno tena harfeki kelime yani bedelnaş yazı mesela devengi esti benate mavaj mentıkayanı nüştüşe zazaki de seni mesela yavcada var ki mavaj goz cevabın da var guaz u a u e yazı a yani benate devanda yazı mentıkayandı fonetik zazaki de zeyna problem cihabiyeş estim. Fakat ana esta mesela vakti standartizasyon zazaki de merdim kamcı tercih kanım. Yani seni yo tercih benena makul esanu. Ane merdim gereka hol tespit biker. Çünkü dinava verde mamusa tesir çed be yani tesir az zamanı biyani. Ambejin ve herimi zamanı gidin he ya zamanı serdest he zamanı ku tahakküm eletke. Evjidke ku diksiyona ve icab gare yani kelime şuat gare icab pişti ve eğer kelime berxwa bide pay berxwa bide gare icab ve jarel ser diksiyona ve ser fonetika ve dengi tesir yapke. Bandor yapke ku به آلیه زمان دن نبکشینه. از باور مف ما مستشفى مزجبو کرمانجی دهمان دمیده در باسار گه عربی گه زمان ترکی لسر belki de henek cadel ser fonetike jikriye. Yani ev tercih yani guherin evci disab guherina zamanı ve giredeye yani nabeyna tegut ya devoken heremaniyen bajaran cudahi heye nabeyna zaravanji de ev cudahi heye mesela farka kamazına kurmancı uzazaki çiye dengi he mesela hem de bizim xwandin he ketiye prani zazaki de ketiye wendişe xarın Becet vederi de mesela nav zamanan jde heye mesela farka Farsi Kurdi da jî Mınıvt kare peyvên vî şeklî yên ku deng guherîne heman peyve dengê ketiye yan guheriye bibîne. Wê gotina te rastî jî ev tesîrekê dike ku kîjan devokiyan jî kîjan peyv dêl ser piya bimîne yan nemîne. Ser hindê divêt ev nemîne tinê li ser terciha nivîskaran ya psporu komisyonan ev pspête qebûlkirin û nivîsandin lê dîsa jî ev nayê wê meعنê ku farskirinek li ser karanîn. Tabii hoş. Yani her du jî dibe hevvate ya jî her du jî karin de heman şiklî de forma xwe bigirin. Lê ene zevaj mesela deraqî zazdaki de yani farkı kelime mesela komcara biraz yani misal mavaj merkezi mıntıkaya mavani merkez yani Çoğlik, Diyarbakır o Harpiyet. Mesela inne mıntıkayında benene medrese ziyedi biya. Sebebi inne medrese ona mavaj kelime-i Arapki zuanı inne mıntıkayında benene ziyed cagenos. Mesela vaxtaki başını mıntıkaya Dersim, Çüngüş, Gerger tiyadı medrese içini o tesir Arapki zibenene ben otay.
Yani şuma misal بهتر وک زمان دفکی یه خلقی ما tabii yani çünkü sebana mesela cayı ki maj tedi medrese است وجا علم عرب ki yani musnayış o seyda ki maj عرب ki musano tabii عرب ki musano mesela pe عرب ki mesela hutbe donu vaaz donu benate işardı kısayken mesela tesir enzimasını eşkine tespit bike misal de mevlid may verin esti mevlid Ahmed Khasi sara hanzaru heyse ve nevay ve nevdu nusiyayo yoze mevlid mala Osman Efendi o babiş yani benate nüştüşe mevlid Khasi ve babiş de çağır seriyesto yani yo sara hanzaru heyse neva hanzaru heyse nevay ve nevdu çılsa fakat vaktaki çıl ne çar ser yani yo de hiri çar fakat hana yo çesto vaktaki mevlid Ahmed Khasi tetkikini tesiri Arap ki zaf ziyedo kelime-i Arap ki tedizzafe gegeben o ki mesela maj yo beyit tesiri Arap ki ra benena zor ziyana fam kardiş çünkü çıra malakası seydayı medrese bi ujara biyo tedrisat diyor o tesiri Arap ki ujada este fakat vaktaki mevlid Osman Efendi tetkikini tesiri Arap ki zaf tayo yani aynı vakti yani benatı da zafer çiniyor yo mevlid Diyarbakır'da ameyonuştuş mevlid o benzi Siverek'te ameyonuştuş yoydu tesiri Arap ki zaf siyedo bindizi benena fekid Siverek o kelimeyi Siverek benena ziyede yonazi mesela benena vaktaki nata yani hanzar maaş hanzar nevsi heştay nevayra pe mevlidi ki maaş zazaki ameyonuştuş mevlidi inon dizi tesiri Arap ki biyotay yani Ahmed Khasi de ano tesir benena ziyedo çıra çünkü hema devlet-i Osmaniyan esta tesiri Arap ki ziyedo perverde be Arabiye her şey perverde be Arabi beno medresede her şey Arabi beno yani şardı hürmet o tesiri Arap ki ziyedo o semedre nüşte ki maj ameyo nüşte şu cadizi kelime Arap ki tedi zaf yani şunlayış fakat mesela aynı seyda ozi medrese rabiyo mezun hanzaro nefsi heştaydı nevaydı zazaki nüşte fakat şmoniyen cira tesiri Arap ki benena tayo hatta anazi esta yani yodda seydayı este ki mesela vah merdim tedi kısayken o be tercih huye kelimeye zazaki şukhulnenu yani eğer kelime kamaj Arapki esta a kelime Arapki ne şukhulnenu herinde ayda yo kelime kamaj miyone şardı yana şukhulnayış herinde kelime de kelimeye zazaki benena zaf tercih kenu yani onu bene de göre demra vakt ra bediliyenu mesela mamustezi var yani zuvan yani yo vasıtaya kazın diyor goniya yani her vakt aynı kelime her vakt aynı nüştüş her vakt aynı form tercih kerdiş zaf mümkün yo yani kelime kamaj manka şukhulneni ma tercih kerdu ben o ki visser hirisser cevap ana kelime ma qed neşukhulnuzi yazi gegeben o ki maj vaktaki yo nüşte folklordu yani edebiyat-ı şairdi yo estanlıktı şmaraştı yo kelime nişmavını acaba ana kelime çara veciye çünkü şuma kelime neşnavta miyone şardı neşnavta hatta kaşma neşukhulnaya fakat cayıkta ameye şukhulnaya şu ujada kedbiya ha ano dinamiksi normal yani ha farkı kelime beno ha farkı nüştüş beno ha farkı kısa kerdişi beno ha fonetikte mesela harf bediliyana kelime bediliyana fark bir işi ene beno normal çıra çünkü hazzazaki beno ha kurmancı beno hatta kan mesela yo tedrisat ko standart zaf kabul nebiyor. Ano yo edinzi benate mıntıkayon de ini kelime-i zafiye o cenomi. Yani maaş merdim eko Siverek'te cüyano o merdim eko maaş çolik de cüyano zaf münasebeti inon nebiyor. O semedre zazakiye inon ziyo coğrafya da sürre da. Tabii coğrafya cihadı bir. Yani azanezi mesela zeyo anekdot vaji TRT'de yani TRT Kürdi'de çen sene kaver yo programı ke zazaki bebe program منطقه سیورک ده آمه به آنتش از دادی خو منش نورما تماشا کنی هنا چند دقیقه ورتره که از آنینا دادی خوره که گلوس چند دق فهم کنه یعنی فهم کرده şeyde problem است yani هنا دیهیر دقیقه بنک غیری بی آنت fakat o jarape ha tamam ana kelime aynı ya ana cümle aynı ve sistemi famdık yani vaktaki maj merdimi maj bir yeri yoca kısayı bir kere anka mesela bana teşardı hana yo fikrek است وانه که ما از زاکیا درسیم از زاکیا چولیگ یا بینون از زافجیایا فقط واش ما یعنی یوجا شما قصه کنی تا قصه کنی او قصه کنی شما نه که او جیابیایی زاف بنا کشکک مانن فونetیک de چند kelime yazı harf bediliyeni çıra çünkü madem maaş televizyon çiniye be hatta anka gazete çiniye be tedrisat çiniye be yani çıyo ki maaş hem insanan anı yoca yo binora fon bir kere yo binora
nizdi bibi hena yo imkan ekçiniye be. Ha enka mesela mektep esto, ders esta, imkan esto merdim şunu merdimi vineno, o yano vineno, televizyonda. YouTube'ya Tabii her cadı işte. merdim eşken özazaki. Tabii merdim eşken özazaki her mıntıka bişinasno. Ozi benena beno sebebi nizdibiyayış mıntıka yani. Enizi çike holu. Yani çıkas nizdibiyayış bu semede standart ravu form kerdiş razı göre o vakit ben o alsam ben o rahat. Bel, gelek spas. Mamusta Şeyh Mustafa Azunca jwa pırsım yani ev diksiyona kurmancı ya ku anaji em eztem dağıfım bahevre. Hatta Nur Hayat dağıfı ez dağıfım tu dağıfı gava ev çedbe diksiyonek mesela merud bejeydi havce lazım. Yeki em beşim boti vere em çıkas diciye ki fermi ve resmi de benje em çıkas bixwazin ba away ki yek nesak merv beje merv bixwaze ba xeber bide ba xwejî dîsa dinavê de hinek em bêjin ji standartizasyonê em dûrin ama tenê dewkê de ne di awakî nivîskî bawekî bilêvkî di telaffuzê de gavak mervanat bêje cudatîtê de heye yek bixwaze ku nû fêr bibe hîn bibe em bêje hinek ew ê arîşeya bikişîne îja tevî vêyekê zarok di vî halî de çawa em bêjin van meselan karin derbas bikin di fonetîkê de em bêjin mamoste li kîjan herêmê be behsa wê xeberdana xwe em bêjin nîşanî wan zarokat de ev mesela çıkas rast e ya jî lazim e bi tevahî zimanê wan nîşan bide li ser zimanê zaroka here û zê paşê çend pirsêdin jî yê vê dawiyê ji li ser edebiyat û li ser televizyongeriyê ji merivkarenkî xeber de tabî di mame hindike mamase îca me çiqa xeber de baş serçav nehat serî de rastî divêt em qebûl bikin yani te behsê cudabûnê kir cudabûnê aliyekî dîtir yani hebûna va pirtûka xandina van li xandingehên navîn hebûna dersan Kurdî çi hilbijartî jî be derfeteke gelek mezin e ji bo zarokan ku qebûla zimanê bikin. Gava qebûla ziman tê tekirin yani zarok dizane ku zimanê wî jî bi qedr e li pirtûk pê hatine nivîsandin mamosteyê wî zimanî heye li xandingehê li dibistanê de ew xebariyekî zarok ra çê dibin. Ez xwe ji bo xebata xwe li qadê geriyam hevpêvîn gel hem mamosteyê hem zarokar hem malbata hem jî derfet çêbû min çavdêriya wa kir li polê da ya xandekara bi navêkî cuda ez beşdarî dersa wa bûm yani bariyereka gelek hişkiya psikolojîk hebûye heta hengê ew hatiye şikandin zarok gelek serbestin polê da sinifê da mamosteyekî bû min gotibû ya got em diçin zarok dikenin dileyizin em behsa dersê dikin hincara dixwînin ya go mesela mamosteyê matematikê bu carekî pirsî bû ya go ez diçim vê polê kes naxive dengê kesê nayê çawa dikin vê derê falan yani mesele vê derê vegirê dayî ye niha zarok erê 12 salê da dest bi xandina Kurdî dikin heta em bêjin 13-14 salê da vê dersê dibînin serdemeke kritik e ji bo zimanê li vê derê yani zarok ku tercîha zimanê bikin vê derê hebûna va dersat vê derê de ewil wek me got wê bariyera psikolojîk dişkêne vê cem meselên dîtir yên zimanê niha her carê newekî ku em ji derve dibînin ti polê de atmosfereka dî çê dibe zarok jî keşif dikin û zarok ji ber ku emrê hînbûnê dane mesela pêtir jî baştir jî fehm dikin zûdir zû dibêjin gava te jê re got mesela digot mesela mamoste ev ne pênûsa ev qelem e mamoste jê re gotibe her du jê hene tamam çünkü şu qet dersa xwe ya dersa Tirkî da zimanê Tirkî de mijareka wa ya hevwateyî hem watê hem eş anlamlılık heye yeme bixwazarok çûn mesela peyvên berê yan yên erebî hebûn kêleka wa yê Tirkî hebûn navê çalakiyê ew bû peyvên hevwate eş anlamlı kelimeler. Çıqa xoş. Ne olsa? Zarokê ana pir bişansın mamoste xwe difikirin me pêşî diçû wan peyvara şer dikir got tam hêdî pênûse veca xeynî pênûse mesela enerjî xerç kir yani ya bu zamanê dî jî wesaya em bêjin Tirkî jî wesaya û ji bo Kurdî jî dersa Kurdî jî wesaya zarok fêm dikin ku wesaya helbet her axêverek gavat û axivê kêm zêde tesîrên fizyolojîk yên zimanî
سرته هنه مثلا جبو ترکی جی وسایه انگلیزی جی وسایه همو زمانان جی وسایه و جبو کردی جی محقق یعنی تاثیر جغرافیایی تاثیر بجن شرط و مرجن مزنبون ین باجاری به گندوار به جهه کی دیتر به اف همو جل سر بلیفکرنه سر دیکسیون تاثیر و هيا شو خد به هبن يعني نبونا برسكريكه هبونا avantajı ki خوازاییه و دوید او جی بیت قبول کرن و زاروک وی که پر براحتی قبول دکن یعنی اف درسین کردی تنه پوله و گریدایی نامینن یعنی زاروک ماموستایی که بومو گوتو بو دو گوت ایدی زاروک هنجارد تنفس اجدا کم زیده هفره کردی داخون یعنی هف دو قبول دکن yani gava diyor baba vaten hedi şermek fedi kirne ki diyor baba ne be beri hebu ev bariyere ka psikolojik bu yani böyle servet tezciyat nefsan tezci xabatin psikolojiya zamanı tezaten nefsandan mek megoti ve dersi ev bariyer şkand diye bu hevi dikim berbelaftır be yani gelek malbat gelek diyor baba heji hijyeninin ku derse kurdi heyel xandingehin navinda دیویدم بریا و برنامه‌ین و مالاوا جاوا یعنی افجی درفته که گلک مزن تلویزیون اکان نتویی ده حتی ناو نتویی ده مجاربه تا خفتن هلبت به ام بیجن پشت دانک پشتگیریه که گلک مزن جبو و درسن مالبات دوید دری ده هایدار بن تزیکل سر ویجه هات یعنی ویساندن سر bir ubaveriyen malbata yani fikrin malbata ser dersin hilbijarti. Praniya malbata yani yeku ne hilbijarti. Dibejin yani em detersin ku tiştek be serizarok yani ödetiri psikolojik ekjere derkeve. Le dive usana bejber ku xandingeh dibistan ya devletiye mamuste devletiye Türk Wezarata devleti Milli Eğitim Bakanlığı hatine çapkirin yani ev derfeteke devletiye جبو زمانی هاتیه داین دوید هندی کج دسته ما به ام زیادتر جه استفاده بکن زیادتر کس و هل بجیرن مثلا از ویدتر د فکرم دوسه پروژه ما هنال سر وین نفشه کو خواندنگه هدا درس کردی هل بجارتیه گلو ترجیحم وای زاننگه هدا تاثیر کا چاوا چی بویه و پشت هنگه گلو جوان چند کس بره خدان قادا کردی یا نویسکی یا مدیای اصلا خباتین دمدریج هک بنه کرنت بیوارida اما ببینن yani savunel qadibin her hal neyse yani hevi dar ben qadidabın xabatin bir şekli bikin çünkü divet encameci bibinin em ne tane pevajoy binirxinin encama ve yekici binirxinin serve divet em sekinin am meselen esfemdeki meselen zamanı psikolojik meyen zamanı hene yen standardizasyonu hene yen alfabe her çıkaz çareser bibin ciddi saji belki hecai nikaşı hebin ve Türkame heye ماموستای هيا درسامه هيا تلفزيون هيا يعني افهمو جي ديكن كو كردي دناف جواكي دا ماينده ببه هيفي اوا يعني ماموستا مجي قاوكم بدس بكردي كر اجا وهاجانا الصحافه انقره غاريان وان پرتوکن کو دهاتن فروتن من پرتوکه که هنکی کیون دیت راجر لسکوت و از بارم کاموران بدرخان او به هر دو به هفره بیان نفسان اون جیروکن کردی گریانه لولات ما گریانه و الهرم چوا او انسان یجی دایک به آخر کیبه گه خدانه به همان آوای نفسان دیه یعنی او دور ده فرقناک الفابه فرقناکه و دیکسیون شخوت çavaj dev derketiye ve ki dibêjin bi Tirkiye dibêjin derleme yani xabatin herî komkirnawe rêbazeke folkloreye mamostaji belki rêbazeke folkloreye yani wekî xwe digirin çawa ve bey müdahale divê bêne girtin ev korpusek yani gevdeyekî zimaniye asla ev jî çavkaniyeke mesela ev xabat nêzî 100 sala berîne hatiye kirin ki ev nehatibe kirin belki gelek peyv hingê derbasî îro nebane yani ev forme wan bi away hatiye divê bêne qeytkirin îja mamosta piştî ku me ew pirtûk dît min ji vê derê kiriye ez çûme malê wiha bu tatil û betlana havînê ez çû malê wiha min rakirî çünkü bîrka min pir çîrok û xebroşka ji me re digo yani wana em li ber destê mezin bûn ji me re wiha em bêjin ew perdeya sînemayê ve dibû bey dixewn û xeyala me de îja em rûniştin wiha hinkî min dixwan midî daykam hatiba min wiha îja min jê re xwan bi dengê bilind min jê re xwan yani dûr de wekî ku ew perwerde îja bi şeklekî din guherî
yani ev dayık u bavuk lazım bu ve yani xebroşke ve jimra bgotana ica ev xebroşka kul gundeki semsure zbawarım hatiye kom kirin min wena be heman ew belki bi şekli 100 sal beri min wena ica mixwan yani ew dur de jî gelekî tiştekî em bêjin ve hisse qet jbîr nakim û ha carkî min xwe fikrîm got demek tiştekî wisa jî çêbûne bi hata serê me ku meriv radbêje xebroşke berveع jî dibêje. Yani çi mesela Zazaki diziyeste mesela Zazaki'de bakma onun necra maize peterler yani Sara Hanzaru heyse pancasu şeşti estanik Zazaki mesela diye arıyor yani hem mesela yo Zaza yo estanik arayanda da var kayd nikerda fakat yo zamanşınas Rus peterler Zazaki diye arıyor yani Sara Hanzaru nevsi yevde mesela Oskarman yana mıntıkaya maaş Xarpiyetu, Siverek, ana mıntıkada mesela çi estanik o folklori Zazaki esta onun donarya o neşirken o. Yani ema mesela ki maaş Zazaki Sara Hanzaru nevse maaş şeştra hotayra pe Zazaki daya arya folklori Zazaki estanik Zazaki daya arya fakat zamanşunası garip Zeha Kurmancı beno ha Zazaki beno ene daya arya o neşirkerde o vakit anlat. Böyle brastici oha بیا وای چند حب پرتوکه منی زازاکی شبون و ها تدبقه یک رابو همو پرتوکه خو یه وانه کevin و 1932 مثلا کرمانجی ادبقه پرتوکه که وصاحبو و حال وان صحاف به حافا مدید مرو و حال برجت کول جالی که دجمره بو کیف خوشی کو من وان پرتوکه کevin مبداس خست ایجا که سمزیکه که گدار کن نور حیات سرچاوا تشماره بجید چه حاضر کره وجانه درازه د شیه قدری ولی ویا استرانه که گالریه یا دیار اری یا دیار جدنگی دیار راسته هات ویران سافت باشکرم تدی رندام تدی رندام تدی رندام قرشته بلا خودی مجودني قد خير ندي اوي 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 يا سري من قد ندري اوي 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 قدري كت يا سري من قد ندري Vaçı günde dikorte da Vaçı günde dikorte da Mala eğe dorte da Çırak soru sermalak rındam teda oy 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 kaderi ket yeserimin katne يسرمن قتنيدري ساعت خوش
ساغبي دنگت لدنه دنگ بیشو ساش هفرت بیشن لمشتره جی بیشن اف دنگت هفری شمیه خوش کو وها دناف دلو هناوی مرواده چه راستی جالكس دیسا ساعتات خوشن رحیت عربیش دمشوان گودارین هجی دویه هفته برنامه ما بردوامه حتی خود از کنیف ساعت دنجی می بحر خبردن چون که دمیوان منیق بقدر و قیمت و هجان حال کلی کاملن و بحثا وان مجارن گلکی گرینگ دکن یعنی ام بیشن کرد کردی و کردنی به دچه آسده در باس پی مرف کارل سرپیهاتی زمان خوب نه رشخو مرف جه فهمت که تبی وی حالی جی هیچ ام بحثا پرورده از زارو کاندکن و زارو که من نها وی زمانی پشتی کو هیم بونو پیوه براستی جی مرف کارل به پیش بینی خو به باشی و بخوشی و اوای که پوزیتیو هیچ مرف کاره ببینه طبی قدرن خوشتر دیاجی ام بیشن فرسندن خوشتر درکون پیشیامه که ام بیشن قدره انشالله دیسا و اف زمان می باو کالان هر و هر لدنه به ایجاب خبات نوسا هورک و بچوک پاشه گاو بگاو مزند بن و اوه بچن سری هفیا ما ما مستکایجا مهنکی بحثا پرورده مزنانم بکن چونکی ام ده حالا کی وسادنه کو تن زاروک ام نکارم بحثا زاروک بکن بحثا زاروک کن زاروک مزن بن لگلک مزنه مهنه یه تمندرش یه نافسره یا جیه اختیار افجد خوازن زازاکی میفن یا جیه کرمانجی میفن بوی اوای متودا و یال بر زاروکان و یاج بو مزنان جدایه دورده جدایین چواهنه یا جی مزنک بخوازه هم به دوی بالداری سرچ به زمانه کی نوهی نامه چونکی زانه کی خبر ده باخفه لی پاشت خوازه پرتوکه که هلبسته کش خراب خوینه و بوی اوای به چاپ کلی لی از ویاج وقت خوازم که اما اون جدسپه که جسری ده ببیشن tabii mesela ka musayış xura qıjan o epilon ciyayo muhakkak piyani fakat mane zivacı mesela der hakkı vendiş talabeyondu yani çerçeve ki maj vezaret bölü kerdo talabe mecbur ki göre o çerçeve dersi zazaki bu musu yani mesela mavajdadı çağır kitabı amel nüştüş fakat her kitapta şıma bu neşkeni bünüse yo çerçeve kitabı asta mesela vezaret bunu ki sınıfa pancındı talebe tena keye zerre keye hoşun aslında yani dadi babi bera u vayşın aslında yazı omartıştı yani hecmardı yovra hatta vist eşkanu bu musu yazı mesela eşkanu xo tarif biker keye xo tarif biker o mektebe xo tarif biker yani veki gava ku merv zamaneki biyani merv hindbe dbejin ayek ad do ayek tabii yani ayek adu beyek bedu hana taksim benu mesela sınıfa şeşinde anador vezaret bunu ki talebet tena zerre keyeni pirik o pirkar xuzişin aslında mesela sınıfa hotunda bunu amze xo berarze xo xal xo xalze xuzişin aslında yani her seviyede musayış derse zazaki benene ben xort yani kışkek yani tut sınıfa pancında zerre keye xo dema keye ko pil o demazi der normale akrabiye xoşun aslında hatta şınas neşene niye meselenin binan dizi aynı çesta yani ha omartıştı beno ha fiildi beno mesela vezaret bunu ki sınıfa pancında tena fiil yani kariki zaf yeni şukul neyiş mesela şiyayiş amiyiş verdiş ronuştuş kırıştış ve eni fiilan tena bu musu sınıfa şeşinde benena fiila prabestizi var bu musu yani a çerçeveye kavmiya bölü kerdiş goreye a çerçeve talebe uca derse zazaki musano o goreye a çerçevezi tedisat evinano fakat plan da hana yo mesele çine yani merdime ko mavaj talebe mektep niyo vissaro hirsaro yani ya yo kareko hususu de khabitiyano ya ziyona cada şukul yani qaylo zazaki bu musu yani qayenizi xura musayış zazakizi lazım yoz alaqe insan ziyan ka asta yani merdime onu ki mesela zazaki zuanım dayika tamam az qısa kardiş zazaki zaf olzona fam kardeşim yo zazaki ziholu fakat az nüştüş zazaki nezona mere nüştüş zazaki lazım asin eşkana bu musu semet en ezi hana yo imkanı kasto mesela hem Türkiye'de hem ha merkezi şahristan beno ha kaza beno mesela merkezi bunderiya şari yani bunu halk eğitim merkezi eni cayonda hazdaki bana ha kurmancı bana merkezi şahristan'da o hem kazayandı malimi esti ucadı kurs keni a yani merdim
eşkano به غیرت خوزی زازکی بمسو فقط واجو که یا از در دورمالید مده ماجو ماموسته زازکی و معلم زازکی چنیو فقط از قایل بننا به سیستم زازکی بمسو و وقتشون مراجعات ای کورس کنو ها کورس تزی ماج دست دویستنی وقت بی تمام پرورده گل یا باجر یعنی tabii yani ha merkezi bajarı da ha kazadı ujada mesela kursi zazaki ben o hazi kursi maaş kurmancı ben o ujada haftada maaşda roşira roja bu saati ey bölüyor roja ey bölüyor şunu ujada derse zazaki musanu ha anazi esta mesela en demo peyinde mesela panciyes malimi zazaki ameyi tayin kerdiş malimana nev malimi tayine merkezi bunderi şaribi yani çoğligide maaş dersimide Diyarbakır'da. Yani her bajarı çe bu. Tabii yani malimi bu خود جرا تعیین مرکز بندری شهری چرا مثلا وشیره وجود کورس اکری yani tena maaş talebe ko mektep devanan o sınıfa pancın ve sınıfa heştun devan o merdim zazaki bu musu tamam fakat teberdizi ihtiyacı musayişe zazaki esta o merdimze şunu heyna müracaat keno malum yano tayin kardeş o demazi ujada derse zazaki musana çen heb lazımmış bu veda fazette düyes dozda evet düyes talebe besi ujada hanayo imkanı kizi esto mesela misal ha وجد معلم بنو معلم موازنو کورس کنه هازی مثلا شما وانه که از زازاکی هست کنه در دور مالی شما ده زبان انبازی دیستی ای زبان ما زازاکی هست کنه ماشره مراجعات بکر یعنی شما بخو وقتی که مراجعات کرد و دویستنی وقتی که بی تمام اوازی کورس بنو yani ena yo şartı ki çünkü ma kurs kerda şuma birin müracaat bikerin niye ekşar boğazı insan boğazı mesela zone khu bu mesela eşkano şer hocada müracaat biker be müracaat eyzi mesela kursi zazaki bana çoğu de mesela bir çend doğru mesela mazi takip ker talebe yok ama zazaki rabiyo mezun yani lisans zazaki rabiyo mezun şey hocada o merkezde mesela kurs kerdi dehiri doğru mesela A1 ra khura seviyeye yoyun ra dest genipi ucadı mesela beni alfabe mesela museni nüşteşe zazaki ve endişi fakat vaktaki ina bir seviyeye dıyın uhirin ucadı in edebiyat zazaki şınasleni yani ha Ahmet Khasi beni ha Osman Efendi beni ha roman zazaki beni ha hikaye zazaki beni ha folklora mesela nüşteyi beni en nüşteyi hem yeni vendiş hem de yeni tahlil kardeş ucadı yani avantajı esto mesela talebe mektepte haftada dروش بنکزی haftada 2 saat بنک هم وقت تایو هم زی طلبه مکتبش ما نشکنه ظرف راحت هرچی بمسنی çünkü ujare yo sistem yo qeyde lazım fakat vakti ki kurs şuma ders bide kurs benena rahata benena sivilzi yana zonayış ujada hem kısa kardeş zazaki de hem nüşteş zazaki de hem mühendis zazaki de materyal çe be materyal gora xon yani malum kuram materyal de serbest yani mecbur niyor ki macu materyalik takip bikeru ujada semede zazaki xura dihiri kitabizi esti eyki maaş kaydı zazaki bulmuşu hem malum inara istifade kenu hem zi buxu materyal kenu hazır yazı buxu kitap dona vendiş mesela malum ujada eşkenu vaje ki hatta haftine herkes onu kitabı vanu mano kitapsar mesela kısayı biker tahlil biker yazı eşkenu yona hususek mesela bedo talabe vaje ki o herkes ne hazır biker haftine mane ser kısayı biker ujada benena sivil yozi ucadı mesela benene göre ihtiyacı merdimi ra zazaki yana musnayış. Misal mektepte şuma mecburi ki mesela çağır kaydı iste hem nüştüş vendiş goşları kerdiş o yozi fam kerdiş. Aynen heme bidi musnayış fakat maaş kursta talebe ko yani fam kerdiş ey holo maaş kısa kerdiş ey ziholo merdimine maaş kısa kerdiş lazım diyor. Şuma aytena nüştüşte benena ziyad o lez aver biri ey benena benu hol o benezi benu baş. Betre velser nivisiyandan elser kompozisyon yapacağız bu ku anazi tabii mesela talebe ko maaşını uca zazaki musana ujara peş maunene ki hedi be hedi hikaye ka zazaki nusana yazıyor şiiri ka zazaki nusana yani merdim tena semede musayiş zvan neşna uca ujara pezi yo alaka yo zvan peyda beno tivinen ki tabii tivinen ki mesela yo kovardı yo mecmuada yo nüşteye merdimi vejen o vakti çok pek keyif merdimi yani o saat hoş ماموسا شخواف سرپیهاتی کم زده و کی هفه بله راست یعنی پرورده مزنان مگو لی و بچعب خواه و جبو تزا خواه اون با کورس یا خوازی بلا دبستان بند خوازی بلا کورس بند اون گاریان ودیتن یعنی چعب دریا و آب آوای که اکتوال به دوی راستیه ده چاو بو یعنی مزن از باورم گاوا کتن
لسر بلکی هست و سیاری دست بید کن یا جد بیشن کم زمان بابو کالان هم بین یا جی مراق دسری و پشتی به دست بید کن دوام کن حتی ام بیشن هنگ تخوازن که ایجا ام بیشن خواندن ترکینه لبلد خوازن زمان خود پشتون و بلکی سبیرو به چیروکه که هلبسته که فلان بیوان بنفسینه جبو وانا اشتن ایجا دور داشی ام بیشن لگور آستوان جدا هیچ درتن میدانه اف براسی جبو ماموسیان کاری که گلی که زحمته پرورده ایجا پرورده جو که آستوان جدا بن اوانا دراستیه ده چوچد بن یعنی ام بیشن ناف پرورده که گل بیاجی کورسین تایبت بن و چه شاهدیه کرد بابا يعني بيكو از لجريا ما بو من هفي بنا وكريه تبي هلبت قرسين بريبون براستي يعني تمن مزني تقول يعني يكو قدان امرن نافسرنتين وجا اواجد دفيت مرو بك دو قسم يه خوانده و نخوانده مثلا پران گلكنوا درچوین زاننگی هبون هنگی جوای لیسه بون هنگی جوا قد خواندن نکرده بو یعنی خواندنا سرتایی کرده بو و دوره دهاتن yani ev helbet tekiliye ki u psikolojik ki jibo mamoste derdixe lelve dere de asta kursan da dvet mamoste despeka kursan da jibo diyarkirne asta wan imtihana ki azmune ki bide çekirin gorve da beşe ki çeke heke usa çe cihin ku usa çe buy da serkefti bu le hincaha jiber ku derfet ne bun yan materyal ne bun ya mamoste ne bun dvet tene yek خواندکار ام بیشتر 20 خواندکارین آستین و خواندنین و جدا جدا د صنفه که ده بون هلبت هن استراتژیین ماموستایان هنج بوی یک اوکو به ریا سپارتکان ام بیشتر کارین مالی وان بری وان بده خواندنو پیشوه برنه yani digot mesela herkes hebun psikolojik no alfabe rasnivisi hebun puan rahabat eka juda dikir henekendi rahabun ev Peter peşveçuybun bu an rahabatten nivisandın edikir o bir şekli çareserdi bu le mesela bejinde hengeci u rojameci xandina nafsere yani yamazinan yani himbuna wan asıl jiyazaroka hesantire و دریه کی گلک برفرهتر جیل بروابکه یعنی خاندکاره کی یعنی کسی کی کوزانگه خلاص کرده تنه به همبونا جداهین الفابه و ازیز کاره به کسی کی خوانده بله ایدی بوی چه دمینه کو خواب پیش و به خواندنی خواهیم پرتکان بخونه روزنامه هم بخونه یعنی گهداریا موزیک و کانالین مدیای جواکی بکنه خواب پیش و به دریده تبحثي ماموستا بحثي أو كر يعني إنها جالك ماموستين كردي نزي پنجی کسان هاتن تعیین کردن این کرمانجی بخواد نزی 25 کسا جبو ناوندا پرورده گل یعنی حلقه ایتی مرکزی این باجارین جدا جدا رحیه بگیره حتی هکاریه هاتن تعیین کردن الوی درجی او ماموستایجی شخوا مزونین زاننگه هنه زاننگه هن من این آرتوخلیه نه این بینگولی نه این موشه نه پنج زاننگه هن کو بیشتر پرورده یا بلند تیت داین بشه زمان و ادبیات انجی زمان و چنده کردی هنه جوی داره مزمونه کم زیده اش خودی فرماسیونه که هنکرین جینه خودی فرماسیونه که ترمینولوژی جینه او هیوی دیکم بهتر و باشتر جوا نوا مثلا درکبن مثلا کدیا هیمبونا زمانن هیا مثلا جبلی بو مزنانن بیشن جبلی وان دی سالوا زاننگه هانجی درفتین هیمبونه ین قرصان هنه مثلا زاننگه ها ارتوخلی زاننگه ها مبخال بن بانه پروردهیا دور و هفکاریا انستوتیا یا زمانین زندی قرسین آنلاین تنه بکرن. بله. کسین که دخازن سالیدان قرصه که بکن به امبیجن حق دسته که گله کم سمبولیک دکارن قایده خود چیکن سردم و دبن سالی دو جاریان سه جارا و دبن ولگور هر استه و دبن آیه که حتی جایی که حتی جه دویه و حتی اصلا ما مستطیجی ما دو جارا وکری حتی نه. بله. دکارن جوی امکانه استفاده بکن و هم ببن. هیکل دیساج بو و همیاج درفتا وان نبه
medya civaki u YouTube u internet derfetin gelek mezinin yani Evet. esfa du yan se kanalin hinkirina Kurdi kurmancı sorani ve hatta dersin zazaki ji hene kesin ku videoyun derse kayıt dikin ulve deri bar dikin yani eke dibejin dil be kesek jbo tişteki reyin ve hene jbo Kurdi ji buna kurmancı ji reyin me gelekin ama tiştek ji nebe Portekaka alfabeyi murov gire nava hafteyeki de dibe xwandeyi Kurdi servederi u xwandina Kurdî ku dîsa me bixwe hevpeyvînên xwe yên teze xwe de gel derçoyan min kiribû gelekên we ew dikirin yani digotin xwandina Kurdî ve me cîhaneka nû bo xwe vekir yani şexsiyetekî nû mirov dikare li ser Kurdî ava bike yani hatta 25 salî 3 salî perwerdeyeke tedrîsateke cuda derketiye lê gava tu bi zimanê xwe bixwînî xwebaweriyek jî çêdibe cîhaneka nû ya edebiyatê ya dîrokê ya bêjin helbest û romanê vedibe li ber mirov ew xwe jî em bêjin qazancek û ajoyek em bêjin li duv xandekarê Belê mamoste xwe avana ev yê birastî jî heta na ev pirtûkê me yê ku li mektebê heta na têne dayîn li dibistanê heta na têne dayîn avana tevek temaşan göderince zar û zêçê me îdî bi zimanê Kurdî gava kînd bin avana ne û di navê de jî mamosteyên me yê ku hazirkirine ji aliyê lijneyeke gelekî hêja ve qedir bilind ve hatine hazir û amadekirin û li gorî sîstem û perwerdeya em bêjin heta na ku zarokan dîtiye ya Tirkî li gorî wê jî hatiye avakirin li gorî dünyayê hatiye avakirin da ku pir zehmetiyê ji tê de nekişînin bi heman awayî ya zazakî jî bi vê awayî çêdibe îca ji sinifa pênca heta sinifa heşta bi vê awayî ev jî ya mey zazakî ku bi vê awayî hatiye çêkirin û di nava verde jî em bêjin ji gramerê bigire heta xeberdanê teftê dihere wekî ku mamosteyê me jî gotin ê ku nû ew ê dest pê bike dixwazî bila emrî mezin be dixwazî bila biçûk be gava ku xwara qursê ji xwe vana bibîne li gorî rêzê lê ku ew bi xwe dest pê bike wekî ku mamoste Şêx Mûs jî got ev dikare bi xweşikayî ji vê a dest pê bike îdî li gora em bêjin astê dikare vana tevekî bixwe hîn bibe ya jî rêza xwe diyar bike tenê nava vir de çi hinkî em bêjin gramerê jî nîşandin ji xeynî xeberdanê çêdibe te behsê kir te pirtûk nîşandan yani em dixwazim çekî behsa pêvajoya we dersa bikin yani herê ev ders hene dersên xwendingeha navîn lê tene serê xwe venabin divê malbat yan xwendekar daxwaza wê bikin her destpêka serdema xwandinê de hem payîzê hem biharê îlonê de ji xwe dest pê îlonê de dest pê kiriye û dîsa meha sibatê de dest pê dikin heke malbat bixwazin dikarin biçin bêjin rêveberiya xwandingehan û pê derê pirêya daxwazinameyê bêjin em zimanê hilbijartî dixwazin li gorî herêmê zazakî yan kurmancî vedibe heke li xwandingehekê li dibistanekê 10 xwandekar wê dersê hilbijêrin rêveberî mecbûr e wê dersê veke û mamosteyekî tayînkirî daxwaz bike yan jî mamosteyên xwendingehê de yekî wezîfedar bike ku wan dersan bide ji xwe materyal dîsa serê salê tê neşandin ji ber wê yani ez mamoste ji hemû malbatan daxwaza min ew e ku berê xwendekarên xwe berê zarokê xwe bidin da ku nifşekî xwanda yê Kurdî jî çêbibe dîsa diweşanê de diweşanên xwe de inşallah me gelek gelek behsa wê bikin ji bo ku hem kurmancî hem ji zazakî zarokên me van dersê xwe bibîn kayca em stranekê jî guhdar bikin Nurhayat çi dibêjî hinkî te zêde bêhna xwe da îja di nava vir de jî dîsa kam te guhdar bikin stranekê tu ji me re bêjî te kîjan niha tê bêjî di ev jî yeke zazakiye dendar baş saet xweş kerem kir استوره نظر یا خورا کری به طوره دزان خوابازری خیلی وقت ناناده نظر یا مستنا چه مرجیه به تو دنداری تیو استوره من تو
تو میمانا خزریا تو سپارا هونم دفتلینا گولا تو با گولا ساریا سرم ده چرخینا میمانا خزریا تو سپارا هونم دفتلینا گولا تو با گولا ساریا سرم ده چرخینا استوره نباخچه خورا گری به طوره کلام خوبا جری عشقینی دمو دوران تیا رشدیم تیا تاریه دناده دنداری تیو استوره من تو عشقینی دمو دوران تیا رشدیم تیا تاریه دناده دنداری تیو استوره من تو میمانا خزریا تو سپارا هونم دفتلینا گولا تو با گولا ساریا زرم ده چرخینا میمانا خزریا تو سپارا هونم دفتلینا گولا تو با گولا ساریا زرم ده چرخینا زرم ده چرخینا هر بجی ساعت خوش سپاس گلکی سپاس ایرو از باورم تجیل گورا وان مجاره می خوش هم کرمانجی هم زازاکی گوت ایرو سورانی دناوی دتنه بو ایجا جار کردن که مجار جوها خوش به می سورانیش تخنه ناوی ساعتات خوش نور حیات ارجاو مالاتاوا تماشان گذارین هجا صحبت آمه و جوات آمه هجی برداومه کایجا منه کی دنجی بحثا کرمانجی و زازاکی و پرورده و پرسکری کی و آوانتاژ و هر وها جن آن و ها پیده بچوک مزنه چواکارن هی بهتر خوشتر و باشتر و اف در فتو امکانین کوینه چواکارن جوانای استفاده بکن خوشتر و باشتر وی زمانی ام فهم بکن ام هیم ببن و ام ویناجی چوا قالوا بافما في زماني قهندنا امي شوا بقي جينن زارو زيجي خو نفشندن امي السيرفي هنا كي دنجي خبر بدن شو حتى ان هم مستين ما بني قالك مجارن خوش ام بيجن هم خيس كرن وهم جي للسر ساكنين وبالك شاندن سيرفي مجاري دنا ورده غاواكو زاراواين مجي زمان مجي غاواكو دست به استانداردیزاسیون etkin dest به پرورده etkin البته جوان زمان دنجی استفاده دگرن ایجا از ویم جارن کی به ماموسته مراد ورال ام خبر بدم پاشه مج اما و جرب کرتی چونکی دمامجی هندک ما ماموسته آنها کرمانجی و زازاکی د پرورده ده اما بجد همان سرپیهاتیان ده درباس بونش بروه که هم گج هف نیزی هف بونه گج دور بونه نها د پرورده ده کرمانجم بشن گله کی هندکن کورن زازاکی هم ببن اویا قاسکی بره مدیسا دوباره بکن جا و جرمه بخواستم که کرمانجمشی لباجاران تدیل دیاربکر مثلا سیوره که جی کوسا پرانی به هفراد جین براوجی وکی من قطنبه بجربینن زازاکی هم ببین ایجا مرف شخاصیم بو فهم کردم به سر اما بهشن چمان سر ایجا او چنه بو هنکی دیج مرف پیش تبش خو خیر خوده ما مستراوشا کرمانجی و زازاکی ل ترکیه مرف ده برهف دهین کرنه ده دفهم کرنه ده چوایه یعنی کرمانج و زازاک آنا ام راست راست و حال روی هفت نیرن ام شب فهم دکن لبله نت کرمانجی خبر دی نه از بکارم زازاکی و باش خبر بدم ل دیساجی ام تدگن هف پشتی افقا سال و زمان مچواد بینن روشه یعنی هنا مثلا وانی هر زون یا مردم حسابی
yani itadı xura merdim çıkas ziyad zon bizonu endek ciri horu mesela tiyada mesela Türkiye'de zamanı resmi Türkiye ma hem Türkiye zonu mazonu xo dayık zonu mesela Zazaki semede mesela akademi mayona zoğan musay ha İngiliz ki ben ha Faris ki ben ama ne musay yozi cayok mesela mantıkaya ki matede cüyeni ana mantıkada zobina zoğanesi mesela ze kurmancı manevi ne mesela mantıkaya ki mavaş kurmancı tede cüyeni ujada zazayı zafçini fakat mantıkayı zazayan da kurmancı esti misal mavaş vaş monine çoli gra mesela çolik de yo mantıkaya ki mavaş heti Karlova se kanireşse hatta yo dev mesela Halifan uca zaza uca pezi kurmancı yazı mesela merkezi bajarı toneni hem zazayı esti hem ze kurmancı esti o benate inan da muhakkak münasebetik zivrazyanı fakat ana estaki merdim gerek binek ze kabul zibikaro mesela merdim ek o zazayo rahat kurmancı musano ab kabul kırma fakat ayo ki kurmancı ya zor zazaki musano ya ze neşkan o zazaki bu musu zor musano yani zor musano yani benena mavaj khabateka hususi lazım asemede musayişi kurmancı zazaki de hemen ya ben o ki mavaj benate zuanan da yani fark aso çünkü zazaki de benena en heti fonetik ra mavaj nerki maiki cinsiyeti ra heti fonetik ra heti grameri ra yani farkı ben o ki benena ziyet bir o kurmancı benena enela dürmende o semedra fam kerdu şu musayişi kurmancı kayo kurmancı zaza benena benoz var fakat ana esta mesela ez bu mesela mavaj kurmancıyımı yani kısa kerdişte ez şenek az zaf neşkana kısa bir kere fakat fam kerdişte problemimi çınıyor hamita diyor tedrisat kuratan diyor yo tedrisat çınıyor çıraç mesela hatya da xabat bana ha bana teşardı bana muhakkak merdim cekra eşnevan o musanu yani yo xabati kabineksi hususi lazım yo merdim vakti o zavanek musanu çünkü çıra yani kamaj ben o ki semediyor xabat ramanuş in radde seri hiri seri ma yo zonu nevu museni madem mesela merdim Türkiye'de cüyano hendek ha zazaki banu va kurmancı bu musu ha kurmancı banu va zazaki bu musu hava yona zoneko garip bu musu fakat yada az çikeko kışkek zivacı yani zazakiri ma benena gereka tolerans ramoyiş çıra çünkü zazaki benezi ha bine tehlikeye vimbiyeşi diye yani ha mavaj sazi o dengi kurmancı yazı kurt beni benena ziyad cabede zazaki benena ziyad vayri zazaki veji devlet siva benena kar u xabat zazaki ve hira bikeru ha perverde de beno ha cüyeyşti beno ha neşirbiyeyşti beno zazakiri benena nefesi ko zaf u benena ziyad lazım çünkü zazaki beni tehlikeye vimbiyeşi diye benena ma tolerans u benena zi avantaj vazene semede zazaki Başta. Gerek spas mamusta çünkü de Kürdolojide bej hatta kurmancıda yani gerek xabaten که بعث خوزازانه و بیا چه کرنه یعنی او که مازن دانه کرمانجی پشکریه که مازن دانه گرامری و آلیدن امجی آنها دیندارن نفس مامسته çünkü وکیسترانه مامسته وها مرفکاره ویا بیش yani وها سورمانجیه که بیشتر دنوا کرمانج و زازانده هی آوانه بیه belki او شرط و مرجن دیاسپورا اینه لی دیاربکر مثلا از خود دیاربکری me یکی ام بیشن جزیری یا جی جباجارندن یکو هنکیش قضیه مثلا قوسری وره Diyarbakır نرد بجه اف چه حاله yani شما تفتر کی خبردن لی و فرقه پروان نابینن çünkü kurman cüzaza dur del hev nekirne ne kurmancı ne zazaki her ducu hine buna Türkiye hinki haberdana sar hatiya Türkiye bu sahuyat ke çünkü ija devirde mesela sebebe çene buna ve ya ji belki nezik buna her du zaravayan ya ji dubuna her duyan sebebe ve sedeme ve çubun çavabun hatta ku am geçtin idi zamanı perverde çünkü idi cephe ve belki nezgatiye ji durbun idi zede çene ve belki usta standart ara ya ji nizamı çubej tabii navcıvaki de faktörün cüda cüda hene tesir ser nezik buna zamanın uzarava yani dürbüne vadiken taybeti de Diyarbakır got ser Diyarbakır ezbejim helbet hebuna zazaya kurmancal ve deri faktöre keli faktöre sereke faktöre ke dirokiye yani Diyarbakır jbereden navendeki imparatoriye bu ya devlet Osmani bu ve derede embejin gelek karmendin devleti hebun yen devre Osmani hatta rojama hebun جبر و هر وها خواندن اب ترکی زده بود جبر ترکی بچه گدی زده تر الناو جوا کده لی در دوره دیاربکر هم تو
10 kilometre her qazayên nêzik gundên nêzik tu dibînî ku kurmanciyeka gelek paqij û zazakiyeka gelek paqij heye tê axaftin nav civakê de nav gel de bi min kurmancî û zazakî heta kurmancî û soranî yan jî zaravayên Kurdî hemiyê jî van çend salên dûmahîkê de nêzîkî hevbûne bi rêya medyayê perwerdeyê. بله مامۆستا gelekî wexteme jî hema bêjem hatin dawiyê ez spasiya xwe cenabê te re dikim baş e ku tatê sersera ser çavara hatî bi kurmancî dibêjin te pêl çavê me kir li herêma Serhedê Man ser ma teşekkür kinim. û mala û ava û bi pirtûkê xwe bi kitabê xwe zazakî hatin vederê hêvî dikim ku îja di dersên hê xweştir û baştir de îja ji bo lîsen û van beşendin jî em careke din bi hevra wiha rûbirû xeber bidin sersera ser çavara Nurhayat mala te ava destê te sax saeta te xweş û niha jî ji bo mamosteyê me hêja ji pirtûka wî ya helbestan Tarantino babê min û ez îja ji me re helbestekê bixwînim mamosta me biqasî sê deqê me heye Başe. îja hûn kerem bikin Spas yani ji xwe ser daxwaza we min pirtûkîne min guyem piçekê dawiyê de hekevîn bixwazin ez tişekî bixwînim du helbestên ji xwe helbestê min gelek kurtin pirtûka min ya ewîle helbestê 2020 derketiye ji avesteyê êk li ser sivêreke ez bixwînim ku piçekê jî min zazakî ceribandiye ka mamosteyê çawa bibînim. Bila rojê me û rojevê jî bê. Hediye edeyim deynê xwe dim sana. Başê. Sêwrek Sero ji bo Kekê Ehmed. Vengê Kurdistanê tê ji radyoyeka malê Çînê. Yal şeytan ku çesî tê firotin. Ji bo zêdetirê halê min çiniyo. Tu vaş Kekê min Sêwrek Sero. Vaj bi Qur'an, vaj bi kitêb, vaj bi mishef. Kam û kam derbas bûyîne ji gümrükxanê. Ji bo xatirê Xwedê halê min çiniyo. Tu vaş Kekê min o Sêwrek Sero. Vaj bi nameyê Allah çi diqewime li üçgen parqê. Kê ji kê hes kiriye, kê mala kê xerab kiriye. Bi serê Osman Efendi o babêj halê min çiniyo. Tu vaş Kekê min o Sêwrek Sero bino. û wext hebe kerem kir mamosta başê serçava. Niha temaşvan godarin ja îja mamosteyê me Şêx Muzkurt helbesteke dawiyê ji me re bixwîne îja bi vîya we em ê jî niha xatir ji we bixwazin hêvî dikim ku dîsa wiha têr edebiyat têr çand û kultur û kurmancî û zazakî em him hîm bibin û him jî ji xwe re xeber din di nav malê xwe de ya jî di dibistanên xwe de niha helbesta birêz Şêx Muzkurt. Belê. Jankuş 100 miligram 10 tablet. Yek. Di navbeyna tiştan da têm û diçim, têm û hîçim, bi xwe nakevim. Ji ber gotinek heye, her ji ber gotinek. Ji bayê sibehê heta tofanên fena. Mirov hîleyeke tu wêneyê hebûnê da, kincên kêfxweşiyê li xwe kirî. Gidî. Ey yê bêsî ber li her derê, ji ber gotinek heye, her ji ber gotinek. Pirça rojê veçirandî û li mişextiyê mehr kirî. Hewar. Ji sibehê bawer ke ji xebandina bajarên ewle. Baş e.